bofi pam nyina no yemfie ni maguase wonkwa na say wo gi chance ano paint be no no Tio na chese say wo gi atum say mania bi eche bonya sa oh ya gi atum ya gi atum and the metro diamond paint and am the paint me fie and the offices nyina diamond paint yes diamond paint original from America with Benjamin Moore brand gam we no efedi enkwada ya wo da ho fi kura enu anu say wudi nsu awohoro na efi no ko na paint ne de eda so tim de etim na chese washable no aha wow na colors bia so ton bi wo acrylic gloss semi gloss and a satin diamond paint ensuro wia papa so abo so da form wholesale any retail nyina na Accra ha diamond paint office na wahi diamond paint for no Kwabenya ACP Kwabenya Pokuasi Road free 0546 770 341 and 020 7744 697 one branch is Nibu was Painters Adon Plaza Danomu Asharibotio School Junction and Adome organizer diamond paint leader in paints and colors. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go pray, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to pay. Just dial *712 hash, luckiestlow3.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. you could be the luckiest. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And money me nyina akoko yade. Sisi yade amamanya yam timotete wo mo no. Yedro no no. Manum bi amama de me ho. Give us core capsules. Mrs. Simoye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh, yeah. Hey. Give us no. Amen ni jia bebusia mu papa. Na bema ka give us P capsules. And ni give us core capsules bomu nom dia. Na eni jeni ahoden no. Wa brudo. Give us P capsules. And men what if you do what you do kronkwan efa. Give us core capsules. A painful about one more menu for an inquada when if you do me nunca home. I will draw to be a motophone. Give us Herbal Center, Teshi Mobile, and a Teshi Adriami. Phone numbers 0543 222 470 and 050 68 FD Ashusha Sa Ejedi Enkrato Imu Ajiatu. Hey, Kwame, ade wakabu mu ana iso awo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mu ne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenum enye kama. Pesu papa no adwumebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsuo bia no me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e efa wo mu ma say boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mame kanhwe. Esu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame, said the akosia canon. They said, why we wish you afford the mama musupapa, a Lumba and supa, and see about a jama so any asset to a craft. They say, I don't know and no one will be a 2 hour tongue, or don't want to pay a fee more. Yeah, no more. Just a BBR demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and I want the Abuano, and they bring you in Sionia, in Siani Lumba in supa. Sania, I don't want to be a 2 Abra Akosia about Mamma near say, the Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Supa and Sembia dia. Wait me up your website www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadenya ewo ho Lumba in Supa natural mineral water. Get a grip with that super brain. FDA Aji Ejedi Enkratwe Atum.
Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you want here, passengers a Gumika, a Hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put them at the moon. And yet the Muampa, the said, Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war, 1 year, 1 city. You send the 2 months and 8 years canon. Miss Connection and Shadam Koye, na a Sakakra. To say what Peggy Mama, what you have been connection. What about the crowd? About the crowd? Stroke on so dear, what found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And at 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. Lucky's everywhere for everyone. Afi day. Mintin kakeko. Miniman kasa. If you say the luckiest season 3 asayaba. Afe mami chew a kwan a obefa so nye wo ticket but star 712 hash na di ehihye no so to wo ticket ana se ko internet no so na bo the luckiestafrica.com se bia me community ticket no so na you lucky number wo betumi so ama system na eyi bia ma kire ahia wo pese wutua every 1 Ghana cedi kosi 5000 Ghana cedi wo betumi mpo ato ticket no ama obi foforo ye obi hero wo pese wutua enye den kra sa wo Ghana for mobile money tia na sa wo amanone dia for bank card tia ticket baako ebo sika no ho empay ahanum 500 times we ye massa ye pay there will community de benyanso betimi aye emohu edu 10 times inti yen kambom na yen lucky na luck bebia Shamo hoso enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata chire wo Caritas lottery platform no so. It's official. DLFM 106.9. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Let us pray. Lord Jesus, it is you who wakes me up every day. And I am forever grateful for your love. This is why I pray. You let me touch so many people, and it's all for the good. I influenced so many children. I never thought that I would. And I couldn't take credit for the love they get, because it all comes from you, Lord. I'm just the one that's giving it. And when it seems like the pressure gets to be too much, I take time out and pray and ask that you be my crutch. Lord, I am not perfect by a long shot. I confess to you daily. But I work hard every day, and I hope that you hear me. In my heart, I mean well, but if you'll help me to grow, then what I have in my heart will begin to show. And when I get going, I'm not looking back for nothing, because I will know where I'm headed. And I'm so tired of the suffering. I stand before you, a weakened version of your reflection, begging for direction, for my soul needs resurrection. I don't deserve what you've given me, but you never took it from me, because I am grateful, and I use it, and I do not worship money. If what you want from me is to bring your children to you, my regret is only having one life to do it. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing
It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's such a good feeling just to know that you're safe. Don't let your troubles stand in your way, 'cause it's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Time check in the studios, 18 minutes after 6 a.m. here. And I'll pay a chamu akwaba the other deal, 106.9. Jumedi today didn't say Anidaso Wɔhɔ. Of course, we are here to give you the very best of breakfast on your radio. And I pay my members are so promo at saying, and I pay me chow and akwaba at the other deal, 106.9. And the Jumedi and Yabedin Kobo pa. And he me bossum le that tosum yenu won fimpim yenu any edununum. Well, today being the second day of the month of October 2025, live on your radio. Join you live on Facebook. Go join you and if you watch a link, no, I'm off for being so to me. I will be. Mbofra na da nyani won. Since you won, na february won prepare na won ko suku anope. Start your day with smile because happiness is contagious. Every morning is a fresh page to write something new. And then I pay together with my able team Yakabum and Yadia Anidaso Wɔhɔ Yadia Brewo. Join you live on Facebook, but join you live on YouTube. Obana the comment at all. I'm off for so to me. I will be an pay. Abusia an pay Yendi Komokakra, Medofo. Maybe some wine I would do home at on the so. Wine and I would do home at on the so. We are some man pay me busa wo. Why and I would do home at on the so. 1 hour do one to a radisono. I didn't di boa the real one ye. Tanope Masama me busa say. Why and I would do home at on the so. We don't want to seek us so. We don't want to malam be so. We don't want to suma be so. We don't want to conform be so. Medofo, minyaba ma. Me papa wutie me mama me wutie me anopai. Sani pan woni mwa bia de ma ho. Me se so fa ho to awrade so. Awrade dwen wo ho. Awrade wo dwen ne ma ho papa. Wonim de wonnemu. Wonim atete a wo fam wo. Wonim bre ne kodanda a wo fam wo. Me se wa anopai. Se fa ho to awrade so. Esa se suma mba ehan emba timesra na pay men sada men sayem se fa ho to awrade so wonu kutu ne betumi ama de wakoma pe enche won so nsruma baba bepue wakasa mpa awrade me da wase
nipa nyina ba bebusa say hey enye kofi nie enye sister ma nie enye oba rose nie wakasa mpa eye urade na ye misa. Good morning, you're from a Hitman from a Brakwab now. After 6 a.m. here, and I saw the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ. I'm what do I say that? Yeah, then Yankupan said, Controbos Yankupan, the boss Robasa said, I to cry for Yankupan. Nadumunti at Enquamo. That your mother would be a moja D more for Sania by the favors and mercies from God. And I pay a Yankupan said. I'm already at 0593 40 6565 0593 40 6565 0534 050 199. Then you could pass it. Hello, good morning. Yeah, Eja, me patch your frost, I'll cast a free fan. I don't hear it's like no good. I know pay your name, Uncle say. Mean shower and a power, and I'm semi bray out the bray. Amen. And a power that me see me the mouth, Yamin shower. Why? Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning, Daddy. Me patch your what you say? Me patch your me who your pan on swear. Obia who you will see there. Namia do Obia who ye. But your friend anti comfort me pretty pizza. Mama comfort and a pay your name, Uncle say. I no pay say and then I say. I will not don't be beer. What can they do? General. What turn out the most Fransui? A cuyasu. I no pay so sa. And ye to me, and you're not do my lapqua. Me that say, and mammy may be unqua me pastors. And the one who was said you when you me bomb hold mine. No, Mama, what they were used to be. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch your frost say. What have you did? 25. You are not paying any Uncle say. The danger be asked me, please. Yeah, why am I a boy? I did the Enquires. And then I said, do. And I saw a toy and I mean, young collect school.
ebusua de nyame asese yanti asembody yes so boy who by bringing na e cry ni pedu na sense ebusua ni adofo bi atamfo ani bra cobra hitman we me die do wo bisu ye Thursday born akupo show so bra wo so abati wo de bedu ya bra wo ko wo be na wo fa wo ko fa wo bra ani pegi say na me say me juma so ma e basa o ku mi bobo lati mi ka tire o bisu bomba ye o ku mi bobo no se be ni nyam isa se mi si su fiti nkora be ba ye juma be pu sa be ya fe de me juma sei obofo bi edi bebia ti me bofo do nu nyankopɔ be say so se me ni nyam o Yesu Kristo ni nti amen. Good morning. Good morning, Brother. Me pa share for say. From Cecilia. Sisi wadaru mama ne so na minti wa no pay. Pacho na pay me da radio say. When you wire mama me kasa me kan. Ade beki. Asasa. Then no pay de me kan say me dey aseda ma no. So abo me ni me fie ho ban. Me ma me ni me nua no mo. Titru me ma omo mo school mo. Ni omo me ntenyina. Ni omo mo akwantum. Okoso aboy ho ban ni kunu bebi a Obia me dana se babasa no ayekese awe nso e kasa me dana se rakobra asedan kan odin amen odum kasi odi adum ye radio no me tie ye ntie enso ade a eye mame no me kasa me da radio ase amen onkoso amo ayesa amen asedan kan odin amen radio ase so adum ye Nyanya ampaibofo a wate sawo koso akrekrai erade nka ho nondomo adominanti amen. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, Papa Chair for saying. Hitman Pacha family in Casatra Training Town. Lizzie and a pay and the Yanko say. Hitman and a pay the Yamiasi. What the young Quania whom I say I say and next to be. And any penny learning yan style and will be Koda so the pay went to me and sorry. Yet you ready we a mob one day and from one year mrat to dear any end. What boy who by an adumina, my dear king, I cut any din and Yamonka. Now don't see amen. Good morning. Good morning, Black Manu. Yes, sir. Me Patrick Frozen. Black Manu, Black yes, sir. Your friend is Sarkodie. Sarkodie, no pay and Yanko say. Oh, Black Mama, feel papa. Yes, my feel brutal. Black Mammy, the Yamiasi, no power. So I'm at the patching. Amen. No more dead through sunny way you move. Nancy, I think I won't be a. Omwa anope omudaya resabia no mu intimidity no yensen wom nanso nyamia ya dom omaya hoden ye huni ha kase no de nyamia se mi de nyamia se ma mi sofu pani mi de nyamia se ema mabushia mi de nyamia se ema mi sister Zira eni mreku a mi de nyamia se ma DL College Association for nyina na station Funina, Medanyamiasi. Amen. Back on my quaba. Yeah, Ejameda say good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Me Patrick Frozen. Nana da kwa ya domnido bro. Nana no pay yende Yankopan say. Ana pay the catcher radin say edanasi. Ana divine selection ni biaka. Mani mabushia. Okay. Ona tinkwamwa awase de asida ani ayeyi mano. Ye fere say ya sorry o ye she atare. And you'll be near Shamaye, yes, say a growing man so or me and ya say. Okay. But yeah, so yeah, that's a password to me, a friend of pay. Good morning. Good morning. Me Pacho, good morning, your Frozen. Yeah, Anna. You are Mammy to one of pay and Yamiase. Welcome, Rana Pay. I did Yasin was so fulfilled. Yadana Obia Yanisa. Your man and doors, and I pay my team in Banny Minion on can, and not the Malapa. Rakama, and I pay your main cotton Casamount. Amen. On your Wakuma Swadiamo. Amen. Yamin Slow. Amen. Amen. May I say good morning. Good morning. Me Pacho, your Frozen. I'm asking us to make a son, make a say, and I pay your name, Uncle Mama. Yeah, the radio.
Brakwa na kwabo. Yeah, no. Ya de radia se de ma ya nkwa wate. Enye papa bi na ya ye. Adum bi na aso ye so ntia. Trendran su kese we a etoye na so radikura ye mai mu di abre ya. Enye ye papa bi. Ya da safo radia se. Se wa boy ho ban. Ahwe ye mfie, ahwe ye man. Ahwe mu adwuma kuo ni nyina so. Amma tetemre ye won kwa na e wa ahoden a asidan kutu. Amen. Good morning. Yeah, good morning, sir. Me ba chwe fro say. From I'm a friend fitish. Of an opinion na Nyankopon say. Yeah, ye de nyame ase. Say o ma de pe bi a chen. Ye mpa go nyina ase ne obi biara opio. Nyame nka no ho. Ofa no ko, ofa no mra so de bo Yesu de. Amen. Amen. 0593406565 0534-050-199. Yeah, then Nyankopon say live on Facebook. Ba share link no. For fufuro bin so to me hwebi. Hello, good morning. Morning. Me ba chwe fro say. Leticia Kasafipo. You, Leticia na pay na Nyankopon say. Ede me ase hate. Ade pache. Yes, ede me ase. Ye na domine bambo. Na no pesu ye woni high fair. Hate. Ya me shira. Amen. E we futu ade bia wo de mai. Amen. Wo siesie wo tenetene. Ya me so nya wa afem de ema. Amen. Ye che DL busu nyina. Obia bete. Good morning. Me pa chwe fro say. You akosi o yibi Valley View University. Ye na Nyankopon say. Anofei ye de nyame ase. Afambo ni mi hwe fopa. Eti tatie ne dom ne me do. Ohun ye moba bu ye bi. Ama kese fa tene ni ye busia. Ene gasa. Ene di pa busia ni na. Anofei kasa atidan kanide. Dana say, am I won't want to rock up. Amen. Amen. May that say. Good morning. What? Too bad. Oh my God. We worship you. 0593406565. Anidaso Wɔhɔ then Nyankopon say. Hello. Good morning. Good morning, brother. Your friend say. Wadaro ma twe fru radio no na fe ye na Nyankopon ase. Ma menti wa no pay. Ana pay me da nyame ase. Say ana pay wa bo me busua ho ban. Me yere ye busua ho ban. Me ba kwa wo so kwa nyame abo ho ban. Ama me. Ani se me da nyame ase ma. Amen. Amen. Me da say. Good morning. Debbie. Isaac Dakwa live on Facebook. I say good morning, Hitman. Welcome back. I thank God for keeping me alive. What then Nyankopon say? Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me patch your first say. Mary, Lakeside. Nyame asum je nkan. Me patch your enkan so. Ye na Nyankopon say. The radio system no wa kwasa de wa ba sum je. Amen. Na no penso asidanka ye Nyankopon. Ayeye nkan ni dinda. Se we hu ye mobo. Nsia etoye. O ma yanti atinkabo de bia. O de ye nkwanso acheye. Na do pe Ghana man nyina se. Ye de radiasi won mobro hu ne ne tumi ne na adwene ne nyansa wo maye. Adominti amen. Amen. Good morning. Debbie. Nancy Rob Lane. I say God bless you too much. Already that was said Nancy Rob. So what then Nyankopon say? Adakwa Adam so what then Nyankopon say? Good morning, Hitman. And how are you, Mpacho me hoya? I thank God for my family. Join me live on Facebook. I shall link it up. For being to me, baby. 106.9. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Yes, me patcho me who your pan elsewhere. Nadumo, Yamuye. Moses near Gawina. Moses, and then Nyankopon say. The radiation of pain, Swama departure. Not doing the Humbo Brunty and then 2nd October at 2 Tierra Nasi. Amaya Busia, Yele Busia, and Ghana Maina, Yadanasi Adumunti. Amen. Amen.
Amen. So many while. So thank you, Jesus. Amen and amen. Sure, I see those who are then Yankopa say. Biggie, I say good morning, Hitman. I'm watching live from Michelle Camp. I thank God for my life. Hello, good morning. Good morning, Mira. Me patch for saying. Your friend Ivan Sami Frosu Ashana. Mira, who the Kwame? Your friend Kwabena. So you're meaning that. The day I'm Yasima, Ghanaian Bia Enquires. Last 2 years, September 23rd, and I'm a little free. Now, when I'm here, I'm Abidu Sambria, the radiation. Now, my foot on say, Yana, Nipa Binomo, drain, now, maybe any Amian Bomi. Sky say, Tama, Odifu Samuel call we say, no, not Neba David or William. Inti Kai say a radinimu. Bibia atono fatu erade ni erade beyama iramidasi yo mate men so me da say good morning. Good morning, Jesus. If I share frozen I say me da job beko kasasi asema nyela you anope ye na Nyankopon say ndenya nyase ho family na me da na say e bibia na nyane sa o me da so tinko na mo ahwade a se me da nyase na me da precious fans of DLFM na fast. Okay. Amen. May I take me that surprise one so what to me afraid. Good morning. Good morning. Man jumping us home. Start pepe and pay me da ekiti ampon Nyankopon ase. And pay so e dia cheme ne me and me ma make me say e ya seda na me de ma okiti ampon Nyankopon wa so me so a na de pase ekiti atime ne yere and me ma. Na enumu na meda nyame ase e de ma me sofo pani aye pastor Emmanuel ayi TV aye Pentecost sofo a ono no ye district pastor e wo sunu produe mu anu efi wa na me koche bi akoda nyame nso ase e de ma Pentecost sofo a didi Ebenezer Ado ono nso aye Pentecost sofo a chebi ana wo anopai meda nyame ase kese pa e de ma mu ye pa man twempra maka una no pay 0593406565. Hello, good morning. Hello, DJ Hitman. Yes, sir. Me patch for saying. Where Isaac Dankwa because I see Ashama is saying. You Ike ye na Nyankopon se no pay. You and na no pay so mema wa kwa ba kese because ye se on kache. Me da se pa. You anopa we die me da twedi ampo Nyankopon ase. Se wa bo me ni mabusua ho ban na adista. Ya tie ye da so tinkom na kese mada budwe na mo die mo afani. Ye meka nyina nse me da osusu Nyankopon ase. DJ Hitman de di ka me de Nyankopon ase so de ma wanka san wa brabo. Na de to su bi mu so nkoma DLFM tifo nyina na afi mi papa Mr. Daniel Danko na afi madam for be kasai Dr. Mention na usu mu DJ Hitman oni nyame nyejuma akawa no pe me da say 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me patch for saying. Richmond, got to do. Richmond means you want to pay. I'm not paid that. So I share some of that. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Oh, me do so ba. Mama na wapo mo to say. Amen. Yeah, you my pa mo ye. Yeah, that's it. Everybody ase. E ma me ni me busu, me ma me nana no. Ene that the Lumba. Ebusia a waja no wachiri awrade ma won nyina ho ban ani DLFM abusia kase nyame nso mo nyina ho ban o my Ghana awrade ebie ne han se fato ye nso wa ma moja edi obi bi emu afusane ana ya sega anope ye de mo fre nyina anu Yesu bojem awrade ma obi bi ho ban adom ne nti amen amen anti bye bye me that say everybody shout hallelujah 0593406565 0534-050-199. Hello, good morning. Good
Good morning. Me patch your first time. Yes, sir. I just friend Robert me Kasafi Katamanso Abiola. You, mami nti wanna pay. You na so danyamiasi. So ama adipa achin. But Madam Bizu New York born to win. A friend of Mami Melly. To provision be also tio papa. The beer and red with one order. Into also or thing I mean shit out. When I mean shit and money in an offer for Nina. Okay. I said, I give me and none of you. Mate, me that say. Hello, good morning. Good morning, brother. Me patch your first time. If I tell me the Kwame, it's I'm Tom Pabwa, I'm from last stop. You, Kwame, I pay your name, Uncle Passe. You, that was it. Then I'm here, Mamma, my Ghana, Sarah Day, or that's my assumed day. Five when I say I didn't cost me, yes, I'm my da. Then I'm here, Mamma, customer now, or more pam tabacamina. Then I'm here, more uncasa host, one my acquaintance. When you could just be in Kufina, then I'm here sick. Mamma, you don't know in the bush. The turn your mark one count. Tunina. One name can for general Dinekesi. Me short to Odinamo Mayemom Mani Dinos Aquavemonia mi one menka for genera Dinekesi yo. Amen. Amen. But I said, oh, Jesus is worthy. We give him all the highest praise. Obviously, our Francis, I've heard the message about good morning, Hitman. Thanks be to God. I wish our Thursday boss a lovely day. Janet Samuel, good morning, Hitman. I thank God for my life and that of my family. We'll join you live on Facebook. I shall link now. I'm off for being so to me. If I cause me, you're not failing. Nay, what done up? You are faster than fancy. I say good morning, Hitman. Welcome home. I thank God for my life and that of my family. Watching you live. Our Atomic Hotel dance so man. Hello, good morning. Hello, good morning, DJ Hitman. Yes, sir. I'm about your first time. Isaac Danko, my son, baby. Now, we did me shedding some na etuja. Yeah, friend is saying, Radio Good. I'm sure a presenter back home. I a friend no. Yeah. Nidi na stay for me katra. Mate, yeah that's it. Yeah that's it. Yeah that's it. Yeah that's it. Pa. Somebody praise the Lord. Yeah, that's so out in the message about. As I hope all is well. Here's your kwabda. We're gonna praise the Lord. We love the Lord from the depth of our heart. Somebody. Hello, good morning. Hello, Rakabna. Me about your first time. I said, 5 minutes with me first for you. You, you're not going to pass your pay. Me danya mi ase mami ma eni mebusi enyi na anopawe asidanka nyamedin eni DLFM enyi na bye bye. Bye bye, me that's it. Give me sense this one. I say it's one Aquaba. Hello, good morning. Hello, good morning, Hitman. Yes, sir. Me patch your first name. Me patch Isaac Danko ni. Patch your friend no Ochiami. You, Martin. Me that's it. Me that's it.
Abusia ara dia seda bezie. Popo wontie na seda wonye akoma so ade nyina mfama ya. Wonke ho. Ebere ye fifi aye kwa adwuma. Womma ye ho ba. Ya busia asante nyina. Ebedu fi asomdue ma ye beka se papa. Papa. 47 minutes after 6 a.m. here. Still to come on the show, major stories making headlines in the national dailies. Ishraba, could you some be better? I say, how you deal? 106.9. Shira ye, obeye Shira, nyanyaka, bebemo, ina mo betumi, esi Shira no pa, nyambe na waka, ye waka, bebebe, nyambe na waka, sobe Shira ye, obeye Shira, nyanyaka, bebemo, ina mo betumi, esi Shira no pa. Phobia and the word one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday and come from out. From Eric Nyako. It's a crowd house of folk player. Your birthday. Happy birthday and come out. Eric Nyako, it's your birthday today. Happy birthday and come from out. If you're Nyako, sorry, and your birthday. Happy birthday and come from out. Happy birthday and come out. DJ Bonshika. Nana Kriya, your birthday, happy birthday, going out to you, Nana. Dorothy Ado, I know your birthday, happy birthday, and confirm. Daniel Kusima for, I know your birthday, happy birthday, and come out. Happy birthday, and come out, Fifi Boafo. Fifi Boafo. I feel maybe I would do better than that. I'm a happy birthday. Ten more minutes to hit up all the hour 7. And my brother is sitting. It's a lovely Thursday morning on your radio. It's good to be back on radio. Yes, you're back. Your stories making headlines in the national dailies. Mejuso Hitman. Na apromote say. Emiade mi be boko. When I was some kase na chire. Oh, echiredi. In fact, why efe. Yemfa na semeradi ampa. Media mi tia me na chi kakra. Na wo na wo fia wo hwe chire kama. Oh yeah. Se ka bi amade. Oh, that be. Sada no me de kai ma papa ba ku ya watwi kai di sa. So I say I think it's a
Shishara na ko yana mwantintim mun krata ni yinti. Just say shishara ko ye no. Yentumi antintim krata ni ye. Nintira. Nintina why am sa no. Ebi nsusu ana oye ne kama bia wo na wu. Eno so ya asem foforo. Ba go we asem ko ye wiwe mi samu akoni edu. Se ne nyina gyina ntia ase apam amoko ye no. Dokre. Wona obi ko nhyehyɛ ya. One man guidelines. Nhyehyɛ na ye ko na ha ne yepese ye fa. Yepese ye nsi. Wanya ne saa ende ono so ne nyansa mu ne due mu. De ono so hu se bebu ano na obeye no. Nti obi de ne ka ma obi a o kyerɛ wo se opon a fa besi mi fie ha. Dokre. Because drivers in be have to say wapon adwuma na adwe no. No hwifam sa. Dia ono mpo ne betwe nkwa ya. Or the many powerful dia. And no friend spare no. I'm telling you. The many powerful akọbọ adwuma the whole night. Na wa gisika na ego no ne botum. No many punish nti wo ka no say enya 20 years a. We benya 5 years. Ese ya ono no benya sika. Ehye na ho de ba fam. Obenya sika kura to ka ni bi na wo de na ya abonkere ne wagya hye won se. Nti ese woni nipa na konhyehyɛ bɛboa mu mienu nyina. Se be ya ebe chama. I see. Kwajo ba anopa me na wase papa. Se mitia me na chi kakra so hwe akiri tutu bibia kama na me monitor from afar na say adwuma na de ba na aba. Nti anopa yi kwajo me da ase papa. Na se woni adwuma wura mpanufo ho no. Me da se. Kwajo anopa na me ni atiefo edi nkomo. Yeah. Se hwan ana wo de wo ho ato ne so. Sure. Nipa dodo na wade a wade wo ho ato so. Obi wo suman bi a wade ne ho ato so. Obi wo malam konfo bi a wade ne ho ato ne so. Anapai na me ni atiefo di nkomo se. Mese won, se yemfa ye ho nto awurade so. Bible say, one na wade wo ho to awurade so no. Ade nyina di bua won. Ne sanso wie won yie. Yeah, sure. Se no ne nkomo anapai na me ni atiefo di kwadwo. Ade ba ko a nipa bia no ese osi gina ye ma wankasa ho. Brana wo bono wo hyebre ne kitawa wo nsem. Okay. Se wo be yi se wonye yi. Titru no unse ye watamfo o mokutia yen. Ene wa brabo no. Be ne poni sometimes se wo tumi esore ese nkete. Atoto ni ama yi na wo manyankopon brabo no ma tumi bia ne ho no ma so se nyame tumi a se ebufa so. Enti nipa a wo do wo ho to nipa so de na wo hu ehu. Na wo hu eden ehu. Because that's when Ankasa Canada dao. Okay, Jeremiah chapter 17, I think it's verse 5 to 6, no? Okay? Okay, pa. What to meet us as we now do hoto. Enipa de sani so dia na is ohu. Enipa unto be for ahun 20 pass. Because nipa do hoto no so na bi ono dan urade. Na de na de do hoto no so. Na Bible ne say urade sie. Ko piem wo kumase a. Bro no bi wo kumase fa danyame. Yeah, sure. Danyame me kaipa. Danyame. Enti black obna hwe se o kan Jeremiah chapter 17 verse 5 to 6 na. O se urade sie ni wadome oniku a ode ne hoto onipa so. Na ode honam ye na basa. Na nakoma atwe afiri urade ho. 6 no. Na otise dua isi anwea pradada so. Na oli hu ne se papa leba. Na obetena esere so nchechire so. Ene enchine asase a obiara ente so. Sa na Bible ne ka no. Ti se wode enipa ya wabasa. Na enipa na ado wura hye mu a ehu pa. Okay. Enti no wadanfo betumadu hwammo. Even o papa ene o maame a odo ba asase so betumadu hwammo. Wadwuma wura betumadu obia betumadu hwammo. Enti ade ba akopa betumi atwitwa age wa ne se Nyankopɔn kuto ne bolo obo ade a onni nipa hwammo. Ti bra bi a wo bo no wo ma Nyankopɔn odi kan he woni da so a ene be kire nkunimde ba ma ofisa bra kobra wo be kai a empempi ena maye yi ne memai ye kwa akwade a for better for what west ni akosen san krata akutintim de akwaba mu se nipa mensa ka ni me na etina kopem yewuda menwu ye no no onwu ye de bibie no be ye den be gite ye ntem na bi kura tumi wade bra kwabra cha be ye bosome mienu bi kura bosome na ekire din obekọ na twade hye ntomam na ba ko eyi afa ho ade ntira mo na moji tum hye mo hobo se we de papa mu oboni mu owuo mo nkwam ye ginam nanso na ba ko eyi ba ko ama it tells you say enipa enya de ebetumi de yawura hye ni pam manatumi aboye ho banda ensi
aha nipa ho womfono emfa ho gi asem ama asem to so na behu adofo no watamfo enti wuntumi mfa ho nto nipa so nti wo dia ne se fa twede yampo yakopon ye wabasa manyame hu abrabom ne se de tie bia no se du de adin a ono ene oboafo nipa betumi ahye obo but obe fail you opa and your friend promise and fail no emfa yankopon hye wo ba won fail you kwadwo nyame hye wo ba wodi ne bo hye so and the nyame aka fa ho bia no ebebem well major stories making headlines in the national dailies Eshaba kwadwo sami bi atena se kwadwo ubirenie Ghana Futio Katanya. Brakobra meda se na yemfa nchia ne nase eme yetifu a wonom eti yemfira chichire ene benche ya de hia mo finfie mantamu ya chiachia mu nyina bankra bopode mantamu asante mantamu apie mantamu ne miamia hodo ne nyina no yakasa twede yampo yankopon onhyira mo na onte nanim emfa enkyere mo kuakata na ba bontene na ensem na aba no edoso pa enti wodia ne se obepa bia kyira kwan na wakenkan ehu nsema hodo ne yedie no itutu na sere na abasa bobo na poso no ehu nsema hodo a kuakata no ede aba montene so enden na yanhye ase emfamfri the chronicle kuakata na no pay no ode nsema ba na ensema ode aba no kuakata no anafo no ma bena headline asem titira edimu akotene yepa ne se asante mantemu MPP ameyoko ne mani bi echirimu a wonom etai aka na osoafo no hwe oman Ghana ekua ye eso ne den ede Brian echampon omu chirim so no na wonom atena se adwene ho ehunu se da bi se ye pekanini ede ama MPP ameyoko so nkopretumi ewo mfempem yinu ne ade onu nwatwe abato num enkopre mampani akonwa ewo MPP osono kokukwam yoko no mu dia na aka na osoafo no na na hwe oman Ghana ekua ye so Brian Champon ene safa tenti wonom de omachitai akwata na chi a the chronicle kuakata anopei ode ho amanebo ede aba anopei sanso na Ghana mampanin anopei wakasa ewo the chronicle kuakata no echiremu a omane yetemu no ade aba ko a ema oman konanim titiri no eye hate speech eha adwen ene otan kasa sabi kasantwi kasa bi ehu hia se obi ni wa fanti ene se de etie bi no ya de na ye krampo a eye wotan enya de pa eni bere kankan Ghana man pani chirim se sa kasa kasantwi ene wotan hu na de te oman mu no se ye nyaya e ma Ghana oman kabom ma ene afin so mpuntontumi ma ene we ya santini ene meme ya santini ene meme ya fantini ene we ya fitu atifude mantem to ye seremoni we o ya hunani Ghana man pani chirim se enye moman no do ye ho dade Lumba nwom enipa nche indisi anya ne saa ne yekoso ata ye ho saa oma no inkabuma ye pene nya de ayensa betimi aka we eyensema hodo a Ghana mampani John Dramani Mahama ede aba de chronicle kuakata anopei ode ho nsam de aba na saa so na chronicle kuakata no ebo amane ese ana no kwesi de atwamu no esojafo mienu ana afi nso timamufo mienu ebo wura mu ewo Pristia eye mining company bi edin da so no eye Longshine Company Limited omkwako wia omusika akọ ni bi emekwaje ta because obo made afra post for amekase ni pai wonom achi wonom akwakatai ede ho amandebo ede aba anopai na yanto asene nkopie mu ewo the Daily Searchlight kwakata anopai no ode bi aba na wochirema anopai a enya semkuma kram abobo ya ana afio kada transport eya yarefo do makwayere sabia omu chirima kwaje tapa ewo ye ataso residence for ni su se ekwan ne nyatete assess ekranti so bi yade a bobo ya ene okada pe ede tumi ede ayarefo no ekwayere sabia eden pa kuakrati ayi ede ho amanebo ede aba no pen sanso na kuakata ne chirimu ha kata feto so mienu ene miensa ena echirimu a mekese de nya ade a oma yetimu no mpanifo no ewo pepa se wanom betimi ako na wanom atole galamse ase efise adwuman wanom ono ma na eye galamse no wanom na etunti nya de ma yo ma adwen so mbebo ma galamse no
eto etumetwa ne anase chine fi sem so mo wo eban na chi a wo mo nsem a mo kanko wo mo yatimi na wo mbenya memmo ni disunso a wo mo nsem a mo kan no eye soronko ti Ghana ni bi anhye ne so sem enya de a omanyi mu mpenifo mo de omanyi na ye o madwene se galamsey no wono betimi akon atorase akwa kata de ho nsem aba mu chirim se eye simple afo na e kan sansensem we a kwa krata no de mu nsensem etimi ede aba emontene so na kwa kata na afo no wochirim se gomu afete engulf in fear as alleged Langas chase chief no masa halase addition mo potemo no mopa na ba ko mu chirim ha mekese de gomu afete ne potemo no dada na Langas fui akwata ata ohene bi wo ho no manya semkuma asanso akotietia timamufo mo wo fete gomu afete ho no manya kura ende mu de ompamro omo hwibi atwa hwe ohene so etete no ho no mu chirima de aye die sempenifo anso de ya gomu afete ne mpotem se de Langas ne ye no ebe ha dwenye pa ko akata de da so daily guide ana daily searchlight mum daily searchlight ena de honsem ede aba anopai yanto aso ne yempiem wo daily guide ko akata anopai odi bi aba na nsem odi aba no edoso pa na wo kiremu a handle galamsey drug cases with urgency acting chief justice to Ghana mampeni odi ama judges ne mum we mgoba me wo fase bafo ona ebisi amekese Ghana mampeni ya boni den say onkonkoye o my Ghana otemuafo pani o kirema de adure de omamutu fuma gudi akwati kwanso galamsey ena afi so omamudi nubo no ho dwa no judge fuyi se obi ye chiri pa bi sa de ne ba asane munni ni yi mama ntwentwen mo nase munni ni yi pa na sa nipa no emla no munni na eden se galamsey di Ghana emen ekonse do na nubone ese mebuno na obi di saa na mofon saa na yede ne ba la kada sika na magis kana magya na enye ti musoro nyira mo naso na mo na saa na mutuo na ekoso no eto entumi entwa na saa nso na bena headline no eye nipa mienu a mo ye sojafo ne temamufo mienu nso a wana omokọ akọbọ no ewo mining company no wo Prisia prosifo achi woro mo no so de ho sensem de ba no pay a enye asemkuma kram saa nso na Ghana mampani John Dramani mama ndo amu kirima watu abɔ no homaden etimi aswe in new invoice mo kwesi o man Ghana nim ne ama no ne kitahudie so momoden akwa amahoforo so be chama de ambassadors no Ghana mampani etimi ama mu makoma gudu ba kwando aso wo momoden esu aye egitumu kantam sei wo be koso asmo man Ghana so park wakratai ede ho sensem ede aba na meka se ne dom ko ama se badwam wo no ba keka bi atotu bi ede ama osofo hwe nkitahudie so nya be fokon yafa edi dwuma e wo man Ghana ono kran nso oye masibe dwan de man de hye a wanom ewo ningo pram de den edonim nyamfo Sam George na ne beto dwa kiremu a DSTV eye TV omobo modin a provide eye mfoni kama e de be television so e wo mayimu ene amama pi so na o kiremu a wonma mo kọ benkrum mo ka kyerem tete mo boso na mo na Ghana ni a ono so epese ohwe DSTV ni bi no onya kwanya hwe bia na ombe kan se o nyame ayadom bibia de din DSTV fo na atiase mene ko mo hwinhwe ane bo no so a me wo fa Sam George ene nsɛmtwerefo ye ebe ye nhyiebo na anche ena DSTV fo yi edin krata ba bonten se sansensem na osofo hwe nkitahude na afi nso abefo kwan fa di dwuma Sam George beka ye no ente saa kra na mum kiremu ewom nyina ne se wo man kasa DSTV fo na erura ne promo omo wura ne promo fi saa mene akopem openi mabosuma yego me ne de toso aduasa baako from now to 31st December eno mashara tete so ade ma Ghana de hia se promo no mo wura ne enti Sam George insema obeka ye mum montungu ba bi fi se nokure nim kra we nyesa o man kasa na erura na omu promo enti ye Sam George nsema beka no mutie ya o maye enti we ne mu hwede mu siyankopon ya adoma 31st December etuo betwa na matwa dada na asem we to dwa pa nche ne ndo anadwe no nso DSTV fo ya sa den krata ba bonti bi o sa beka se sa ba akun ye ba ya mu kirem se promo no
Sam George de na mo kan mo techire mo no promo ndi mo wura ne promo na said aye no omo hwe ne mu se sa promo no mo wura ne no omo hwe data said Ghana for betumi patronize DSTV no ne ade ahwe said dodo na betumi do mo ho ahyem no masan ahwe se ba sa wo mbesi gina ye foforo send o mbeti tusu bio send ye bo na omode amatete so no mbegina sa na so mbesa akom dedabu no eyemre ne nkrabia na bekire ba Sam George kan na mo teche ne mo no se die 31 December e konnechire no mbehu gina ye foforo wo no mbesi nti dada na enya ade a oswafo hwenkitahudie so na befo kwa ho de fase djuma Sam George beka ye no omo chirimu a akoye bo achi bidin ene ho sensem so aba entimu ananka monim sa DSTV de we de mate de na tajufu wa from 570 ebe 380 no 31 December ko ne bia mbehu sachira foforo bio nte won hye no so aba ne sa mamu yemu hyehyemo fise ya ka kire mo dan dada tresem na kan dada ndi Ghanaian Times anapewasi form no chirima a womba beboa pa ama state owned media no atumi akonkan wei National Media Commission for ena makantam edi nseso mbeboa ema National Teaching Council no ayen shepa edi atai kasamfoni ena efin so radio stations ahodo ye omanga na dia eno ne yoman ya dia GBC beboa wo pa ama ne makonkan matumi abodwumaden asmomen sompa make say no the Ghanaian Times anopay at the home ensem at aba sanso na ndwa da Ghana mampani John Dramani Mahama bemo boada eden sembe tuja epawo eye cyber security awareness omu kirem say ne mantena na yasime ne bosuma na yewura menti no omu kirem a Ghana fu mu nam ho so edu ba bia be fonten taso yedidwuma bebre na wo honom ene obi pese okobọ kro no wo ma foforo bi so a ohia visa ohia security check bia ne dia ne se no anse okwa fonten taso keke na wawie nipa no obi kura wo Ghana ha no watuma ye ne ho te se broni no wakwa fonten taso no waka kire nipa na opese obọ no kro no se me o US no akọfa oba bia ne ho ofemfo ne abeto wo de aye ne profile no de obi kura tumi bo oba bi pa na ne nyina te demu na ma oba na dada nipa no ma tupu no o ma wia no Ghana man pani echirim se ha adwen ne senti odukokobọ de abọ Ghana fo se na ye ho so enu achiri nso no wo ma de hyehyɛ pa de agwe kan beboa ne nipa hodo bi a wonom ebọkọ no obefoteta so no akoma bo nsem ba bayire nti no ebedu bebi no enya de obenya akwanya etimi akọbọkọ no ewa abefoteta so na Ghana man pani kura echirim a ade ba akọ ye ne ya ne se emaya ya bayi eye no mabote emaya romance scams Ghana man pani echirim a eye na meya bote behu na bema bia begina be fonten so me ye broni kokko me wo Japan me wo Germany me wo Canada me wo United States of America enti ho ya me fe pa me hwese de ompoku ane tene wawu mu da ho saa na in fact wa kono wo bese ne nkenam ti dia ye de mesra wada bo moden na yinka besra me aya sa grossa bo wan se wasani sika kakra de atuna kantu ba ne seconds no kure be me dom yampa no wa wai kakra de aba Ghana ni ba ye ne ho ai hanto no de kakratum 5000 no de atuma ma no ni obey ye good buy obrachi ye good bo ho ana wa 20 kitama no de no koy no akidnap no no akache na busuafo se de aye no mesere mo adam nipa na mensa ka mo de hye no man fasika ma ye de sika to nem ye twa na ye nsempi wo ho ana wanya ayi call empty office no ye kasa friend o yes ani sika ya wrong nti yesere wa my code na ye mfanyi sika ebi kwa timi chem so da bi wa wi ni promo ohun we MTN for no ye domo pa no wa yusu sim na chepa enti se mekese ni wa wi nika enti unim de obeye nie pamodian na fafon na menkyere wade bi na ye ne ye ma o code na fa beji o ka no wa wi ni sika fa beji usika wa office wompo de obo code ne pesika na babegu fon so enti bo no no ankasa generate token bi dia ma wo boy app ha no ma wura o pin no ma ji usika nyina de ko Ghana man peni chirim se Ghana foi mama ni na wasa abo owo efri say krono koso obe fonten tan so ntemu nam ho so pam Ghanaian Times ade ho nsem de ba bonten so na me kese no the dispatch and a pewasi form no wo chire ma be careful what you wish and be careful what you will be wishing for chachu kata cautions page 12 kata fata simie no ewo the dispatch te say me kese Ghana man peni eden krata akose be ya
jaja ne dende kulendi no mun ko tunu se banche enka chief justice omutu nanse ne ho na chachu chirem a papa we emri bi atwam oni de nwenwenwo pa kutia ne sa na so ne do to bo ban no asan ba no so enti oti asase we so a enwene bone ma onua ifise bone asusu ama no wa hwe ni ya na asan aba wo so tie ma yani na ho pa na yetena ase na yetena yekoye ba no ye no yonko se ye ho na bone abesu ama onyonko no ebetimi aba wo so tie hwe ni ye pa akwa kata ye de ho sensem e de aba anopai na kolebu cardio center atumi alokode enipa makoma 10,000 cases of heart-related diseases in 2024. Wana mu chirima mfimpi mienu ini adunu na emu no. Enipa omunya akoma mu hawo. Enipa makoma empem oha. Empem du 10,000 no munya akoma mu hawo. Bebe na abeye broken heart because said amanfo akoma edi agro Ghana ha no. Enye mwanwa dodo na abeye broken heart. A omunya akoma mu hawo. Ha adwenye pa. Na battle for MPP 2028 fact burial slot na omo chirem say nipa makoma kutunum na make so mo kwanto omo nyina akwata Dr. Mahmoud Bawomiachi omo sanso adwa omo ne brana champon atentam so pa akoye nsempi na black blanum say daily graphic kura kata na yoman Ghana ye ne yankase ye dia yoman na state owned newspaper na omo chirem a make so manya mfinhia no say Edioson and yes, someone brand said truth and accuracy. Yes, every day. Truth and accuracy. Which say we are 75 today. Oh wow! Journey of impactful journalism excellence. Because you want them say 75-year celebration, no, and only a platinum jubilee. Sure, pa. Platinum jubilee. Sure, pa. And to we know a new jubilee celebration. Where your platinum jubilee. And to you know what daily graphic from the editor and in penny for winning your mama happy platinum jubilee. Sure, pa. My boy Jumadin. I'm more than Samba Bonten. As some said, the tennis are truth and accuracy. Yes, they are so truthful. Or more fan some fan man Bonten or Massam anymore. Won't to me who daily graphic say more patch or say mode we be abenti o my from so o mo mpre o mo ho dwumade o mudiem enti o my ade ye bo ma baso o mo nkoso enkro o mudiem na dwumade o mo bo na daily post e dia bagana man penin fo ni da no sei na ko akata ne chirima Ghana man penin atimi akomisi ni new ambassadors and high commissioners somba modern akosi Ghana na mu o ma hodo so a ko akata ne fine to so enan enensia na de ho sensem we e de aba no pe no obehu omampani abeje doctor eye omampani abedechire ye maame professor Jane na opoku agemanfo ni da no sei na Ghana mampani esumfo ni da no ma wono mu esua empanifo agya tumba akoso mo man Ghana sompa awo aman foforo ahodo a etwa ye ho ehie ehun na yenyina mu ewo daybreak ono so asifom daybreak asifom don't overstay your visits Mahama to Ghanaians obi tumi kwotena mo no ne na ne bisewu so be ye foforo no wonye na osi hɔ saa e ba sa na US for ipa mo moto mpa hwe deport wo mo sa na mo se Ghana din enye fine wakɔ wo kɔ ye ne ye mawo afi ba ko aso opɛ foforo se onum se emfa brafie wo ya sa na ogu anim ase na wugi din bɔ ne sa no so a enka honko a e ka wo ma no te ba ne sa na foforo pɛ so wɔ kɔ a Ghana for de saa mo bana mo nkrata awu anu mo sisia na mo di bone bo se na Donald Trump ba yi na otata Ghana fo enti munyai Ghana man pende kokobode ya Ghana fo mo kwana mo visa na expire mo mrafie anasa mbeye foforo nte saa be gu amana ni mase ekwa keten e de ho sensem e de aba anopai yakoya nim ne mpie mu e wo the archives enso e de aba na mo chirem se mekese de Mahama Keto no mo chirem se tumia a cover crisis pa wo major hospitals ni mu a ehu pani pa bro ni pe bra papa mu chire mi say Ghana man pani foto a wabo ebe bo na ni papa mu dia kon kan me chire Mahama Keto na o mokọ no mo chire ma ayasabia hodo bi ne man kon kan ne kra na mane ni pe hunu na sade ayasabia bi tie no Nyankopon hira Ghana man pani so de san hyehyɛ pa no etimi ede aba anopa ku akata no ede ho amanebo ede aba anopa na sanso na wa mu chire ma tamala ayasabia no Tamale, Abaya Sabia, Tamale Hospital, no. Ghost enjoys TNU. Ghost enjoys 1.5 million salary in 26 months.
Abosom maako aduonu nsia enti yɛde ba afimu a yɛbɛka ne sɛ mfie mienu ene bosome sɛn mienu ɛna nsamandin etimie diga na sika 1.5 million Ghana cedis ɛwɔ man we mu ɛsɛ yɛde nsamandin ahyehyɛ akatua mu ampa nsaman etimie diga na sika 1.5 million Ghana cedis ɛwɔ kure mu enti akoye nsempi akwa akatai ɛde ho sensem de aba nsamanfo etimi di 1.5 million ma yɛate asefo yenya binni adentra obi akoye adwuma nne teachers na ayo ye kire sɛ enye secondary omokai na ghost names edi Ghana sika na Ghana man penifo ni da seven was say romance scams cybercrime won't be tolerated Mahama wants Ghana man penichima mo a modada nipa me yoba me ho ofebra mehwa o no den sa fefa ne tire no wetwi ne di abe fonten so sa o kiri ma sa romance scams no manya ya wo abechi wo no onso so sokora emra ne obedi ne se de se pepe no obedi ne smoothly bo hu se yes twede ampo yankopon wo we no wo yodopa anti Ghana man peni ede kokobo de ama mebu na mo mpa adwuma nye krono aye fra na ntoma wo abe fonten so e bi sense o ye adwuma ben a o se o me de me ye den keke kan sa me game boy eya adwuma game boy adan a o scam nipa wa be fonten so game boy o scam nipa o bo nipa krono wa be fonten so na mo fra no ntoma se game boy Ghana man peni che se wo be che wo no ho Ghana be yo sepo eso pa na nso nkom o de ho nsama ba na the national voice nso no pay wasi for the same pina no de abasa na wo kiremu a chamber of indigenous businesses and office investors no jobs Fort Estate o mo kiremu a sa Fort Estate for no me bi o mo ye na tan o madwa pa enkonka ne o madwa pa na me wo fa se Sam George nso ne DSTV ntokwa no so asa ba o the Meridian newspaper na de aba na wo kiremu a Sam George flips the script on DSTV cut minority MPs cry foul. The mukuma na dwa say Sam George abada da Ghana for betum futura guma mo ba ye na bibia Ghana for DSTV mbe enjoy sa na mo kirim say Sam George obada da Ghana for hu wa mo kirim Ghana man pani ba mo pe oswafo a wasampa wo manyimu a wa hwe Ghana man pani enka se nu afrese ne wa apam no kra be say wasampa mo te ba prese de wasi bia sa no opri gidi o mo so opre mpompo no be enche o be pai set sada dom kuma ne kan mo say minority for ne chirim say Sam George no opre mpompo ne enche o be pai set to man so da no e na mo so okwa na wa tretre e na nya sim kuma wa kunkon sa na mo chirim say de opre ne enche o be pai be so wasampa papa gidi busy for nothing to ma dwa say Sam George wan hwe ni ya wan hwe ni ma minority na kana say minority for document na e kan no omo so ma wan hwe ni ya Ghana man pani betumi ka che the prince the money months when don't find the for to wasapa operate too much in so pre operate ni nyina no ehwe ma into hwe no nsesem na Ghana for ye hu ni pa the business analysis so by bi na o kire ma inflation ne de dada now crosser e kwa na ekosa Ghana inflation hit 9.4% in September. Inflation gusu a ehwirihwim kom. Na we will extradite you. Mahama wants romance scams. Said yaka ho nsem na mo a mo ne na ma for 10,000 so dada manfo odoi menua na ekro ne ade aya na ya che na wadada nipa na kidnap no. O se o chewa danto awasema. The metro lens and the part no ne lens na ode aba na o kiremu a he is our own. Over 500 youth in Ashanti endorsed Brana Champon. And the MP Perman you couldn't find what on more sentimental, maybe be at the boom, a quack could Brana Champon teaching me so more on a pan and modern body policies in the Becon Candy, my MPP. No, my guarantee on one or modern quack with Jeremo. I won't film Pimena do know what Trabba to know could do to me or quack with you to me, the MPP. Catafa, at Tosunsia, the metro lanes in the Dehons and some diaba and no pay. And some of those upon the Yamfa banner headline, no, and as a daily banner, the daily banner, no, na Yamfan Soros, and if you do, Kokata for nature and yes, or so. Now, Agriculture Minister break grounds for development project in Asunafo South. Into a swap for sure, Mangan, the Queer, yes, over more than their soccer from compared to my dear Boam Puntu, Etimi Akoso, Awesunafo, a yes, South, mentioning
ewo ahafomante ma ne matumi akonka makua yenso etimi akonka ne ewo oman Ghana musanso na boache agya konani abrese MPP amanyukuo na mopese obia kopretum ne bi na 2028 moto abadema no so onya bia wope ne senti mohwe nanim obagidigidigidi bobompa we ye boache agya ko ono so kotu franka ne bi e de ama MPP amanyukuo no 2028 abatonum na ombeto aba no wo eye 31st January 2026 papa Bosman ne da etoso aduasa baako wo fempem ye no ne aduonu ensia bato no mohwe anim so no so beba bi obabe di nkunim saa de amamo nti no modoso pa omo no twe howi enti me wafa ase boache agya akonsere so no so babi na ko blan semne doso ko akata no yem fense ne dwumadi ahodo na aka no entraso right enshaba kwadwo sami bi kwadwo na pende dase woni mayi president edma house of DLFM club Kinwale Kinwale na semen kan kira wo se yof me wafa ase Nana Isaac Eshen o se ene Thursday bonds ne nyina a mo house of DL no o peda de nwom yemfa odo yemfa mo ese sa nwom ne tumi prapra kire di ma omo nti anope no yemfa nka edwumadi on right kwadwo yango quick commercial break here ba Anidaso mo bi edwumadi no Yabetraso, yabasisia. Unim say we data system 99% of our daily activities no. You buy in contact with viruses and bacteria. And anything you offer BioBlast disinfectant. Edi yabetraso. BioBlast disinfectant. Ekumu mwa esa boy who buy 99%. BioBlast disinfectant ye the electrochemical activation technology from brine and ye the aye. Ne active ingredient ecochlorous acid. Ekum viruses, fungi, any bacteria. Aye environmentally friendly and safe. And to say aye fie schools, restaurants, offices, any barbering shop use to BioBlast disinfectant. Fabon ho ban enye no nko a yesanso BioBlast heavy duty cleaner non-toxic chemical free cleaner a good degreaser boa a clean fat grease any oil and you use BioBlast heavy duty cleaner if a clean your tiles so or bathroom sink fiberglass stainless steel and any ekeka ho BioBlast disinfectant any BioBlast heavy duty cleaner a cleaning agent BD Group Limited e dia bedaso BioBlast disinfectant any BioBlast heavy duty cleaner no ye wono in various sizes so pedudu etua ana so pe bi ato Kogoil Mart any China mall wo Ghana ha bia ubenya biato ana fre 02465966689 FDA agi edwadie nkatwe atum ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof do the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema woso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo hu feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo na se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wabeka agudie no ho kwan fufura obetumi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com wo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetumi ato ticket no ama wo dofu bi ana obaba open asem se wo Ghana fa baba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka ni tia ticket ba ko bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenye lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so Minia femme waso anyone kakra na menka DLFM Plaza Hotels one 71 trail se wo pe be meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to me see one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor shake you amoniaje, Echegusa, oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edine Papa, in the Padem, the Ebuso, Intisaope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, Ubenya was soon dia. Yeah, Bia Punama, a fair 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Yeah, Ubetumini Wabusia Abetinem for a limited period. A fair the Ofosu Plaza Hotel, a trap quine a walk, a botan so, any attichum, ya Nina, or Koforidia, a brin so, Buhuyan Wahirase, any fire service station, no, any dish anymore. So, qua denta, your frafra, Ubetumi a Freyan or Mayiso 0530458834 na 0207979461. Email info@theofosuplazahotel.com. Website www.theofosuplazahotel.com. Theofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go pray, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712 hash, luckiestlotery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Okay, let's go. Anidaso Wɔhɔ yeah.
for some dress. Or for the key, baby, ever you are. No, your money. I don't need your body and go down. I don't need to go get red. I don't need what I saw. Hey, and even you, yeah, that person. You don't put me watching while I am. And yeah, baby, why I give you? We are part of you. And then you are if you're so sweet, yeah, I did my work. We are so yeah. You know, Baba, and then we'll get some more. Yeah, yeah, baby. Minutes after 7 a.m. here. I'm a for dog. What don't we hear? 106.9 live on Facebook. We'll join you and after watch your link. I'm off for being sweat to me. Well, I'm saying special good morning, come on, Dr. E.T. Akona. Director, good morning. Special good morning, and come on, Mama Priscilla Fosu. Mommy, good morning. I'm paying in Komoka Crow. I said, your fat diamond painter. Diamond painter, Benjamin, more manufactured painter, come up. If you're around the moon, if you're not going to sit down, and then I was in the home to say, Bibi, I was so painted. And the diamond paints are making for the Ama wall. And your mammy and sent in I was auto diamond paint. And your mammy and Sammy Babu was winter. And I was ultimate diamond paint. Diamond paint now washable. And if you're to me, I wash it. And that's why a very, very best part for the African weather. And a color knows in fade. And your friend, I was a wood painter. Water diamond painters and send on the papa no. Diamond paint here, come up, your gloss, semi gloss, high gloss. Acrylic vinyl, soft white, and a fade deluxe. And to bring location, I also brought Jodia. You are Quabenia Shalubuche, School Junction. I'm an organizer, one of his painters at Don Plaza.
Auntie from Penny 4 0546770341 0546770341 Adam Plaza 050-34-93710 Diamond Paint Leader in Paints and Colors. Now experience the ultimate in comfort and luxury. What do you for Plaza Hotel? You go for the brick. Comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conference. Event grounds no hall. Media be a woody upon to be a wood to be about your furniture. You for Plaza Hotel. Swimming pool for your relaxation. And there was a friend before. Now see your reservation. You for Plaza Hotel. And the latest hotel of Watawa will be in the nature hall. There's also one services in the Kamapa. From Pedifon, I will see your reservation 0530-458834 0530-458834 020-7979-461 Your Fosu Plaza Hotel. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. There was so to be Jina Naso. She said, "Where be memo?" As all the boy near Petri na yo. As our band be you brutal. And I pay my men can forgive us speak up so far. Premature ejaculation, sexual weakness. We're doing here. Give us speak up sauce. Give us speak up sauce. Man no me. A man who go chroma monto give us speak up sauce. Ni mamu kunu why? Give us coke capsules about. And only are very, very effective for waist pains. You see, ya. Wapon waposwe ya. What do I tell that? Now my team constipation. I do make for the amount. I give us coke capsules. I give us a balm shaba. I don't support your immune system. I put your malaria, typhoid. And if you join this, drugstore be a pharmaceutical shop will be a benya be a talk. I give us speak capsules. Give us coke capsules, give us a balmy shot. For bulk purchases from Pretty 4 0543-222-470 0543-222-470. It's a winning season again. And this time around, no. You know, you cash pa. You could eat la Jean. Get aku. Yeah, Jimmy, they agree about him. As I said, the luckiest are cradian about. It's bigger and better this time around. And it's also says I'll say, bro, the luckiest are cradian. You also found who ship. I feel also just a kagu bottom. And I pay for mobile phone. I dial star 712 hash. Star 712 hash. It's simple. Maybe I want Cassana would to the amount. Also, bet to me to the amount for fraud. For mobile phone, I dial star 712 hash. Now, cradian. Also, to me, the one options near me, you know. Go back to me, do more prayer. And I feel I'm on an so also, bet to me to be a hall. I am out the phone. Now, this time around, no one can such as a what work, Radiana. What to me, your cash. Over 500 times or more. And I feel one castle community, no. And also bet to me 10 times and over. And to the luckiest Akradi, that's what I would do. As I said this time around, no. Then I had your cash a good bottom. You know, it's a simple crowd. For a mobile phone, I dial star 712 hash. I feel the luckiest Akradi found who ship. I also to be. This is a good bottom. The luckiest. It's your golden chance. Upon. Let's get lucky together. Because everyone is lucky. Yes, luck is everywhere. 41 minutes after 7 a.m. here. And it's still the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia.
I think I have to bring this one back again for the time. Okay. And just Shaba could you send me better than I said. Coffee better than I said. I pay bedding come out. Johnny live on Facebook. DLFM 106.9. Anidaso Obia.
DLFM 106.9. DLFM 106.9. Minutes after 7 a.m. here. Me and Ford out. Irrespective of our party affiliations, irrespective of our ethnic groups, I come home so mind back home. I was about to share about Kwajo Sami B at Nasi Kofi Taylor. I will hand them na anapay yedinko. Join me live on Facebook. Oba no share link no. I'm off for being so to me. I be. And my members ask what to me and Musuya. Musuya, a Lumba in supernatural mineral water, and I'm making for the amount Lumba in supernatural mineral water. Always proud to be associated with a discussion segment on the breakfast show. And I pay a bedding, come on, hopa, coffee, atnase, and Sammy Bean so Kwajo, Ufiana, Miranafi, Mima Kwajo, Nikofi, Aquaba, Rakwajo Machibium, Major Sonia, Kofi Machen. Hey, you are Hitman. Bibi aboko dia. Nyame adome ton kana. Se udwane jae. Me ko jaisa. Ni ade bai we. Ose. Ni ade bai. Ejredi. Right on the front page of the Archives newspaper and on page. And then I think so on page 4 of the Archives newspaper. From grave to bank. Tamale Hospital ghost enjoys 1.5 million salary in 26 months. Not just and some minding and a shisha ketu humem.
and it's been reported this morning on the front page of the Archives newspaper. And I pay Kratayaba, Setamale Hospital in Samaidin Ghost enjoys 1.5 million salary in 26 months. Kwadio? Yeah. Kumoya bene. Why? Hitman me na se na yemfa nchiama ye natifu mutie free chichi ni benche. Ghost names in Samaidin. Aye sheshe aketua homam. Correct. Right. Nsem we no man mu no nye ne na ebe besi. Yeah, enye na ebe besi. Ehya ase wo Ghana no ache. Ne yekasa Nsamandin ahyehyɛ aketua homam no kura ye da bad ya. Sebia ye adwuma wo DLFM. Aha no muyina enipa woda adwuma na no. Ubehunu na ebia na enipa ye adwuma wa ha ne yemfa ne sebia ye 20 na 30 a. Ubehuna edin ni bia beka ho be de say 50. Na saa 20 na aka ne de. Say ska no eko penny ni botom. The UTM ye. Ghost names na ya kan ghost names no. Company ana institution bi penny a wada no na enipa dodo a isi otu omoka no. Ebia na company no wonom hwehwemu no omonkrata asem no nyina dia dance se ni pese se omo ye adwuma o ha isi etu omoka bosumi bia no eye be ye aduasa nanso omo tua ni pa aduonum eka bosome enti aduasa ne de ye adwuma o wa ampa enti ne de no kene mum sa aduonu na aka ne 20 ne de sa sika na kire din omo ankasa na afefe din bi de awurewure mu keke aye ne ma de ahyehye mu ti sa sika nipa makomako 20 ne sika de omo tete gu nchen bosum no du ana omo sa sika na kwahye omo botom a bosum bi omo tete sa sika no fa ene ye kan se ghost names ate ase bra ko bere yanku ya ni mu a edi enti na ma yeto ababa wi a sansem no wonta ante se je abanse sata aba asawate sansensem wi o ma na yetimu no ghost names ne ho nsem no de bia be pop up dodo bia ne taaye se mra ya to aba wi na abanse san ye den aba change of government ba ene yete hu sa ene ma no bebre na adentina eba sa na den ne kofa sa ghost names no ediba na ko branim me ade ba kwa mahwehwe ma ehunu ni se o ma na yetimu no ade ba kwa kofa sa ghost names ne ba pa ni nyina kokosi kwanya hodo amanyoku ahodo ne fa so nya sika de yom campaign okruma eya ade ba kwa edimu tintimai kwanya hodo amanyoku a omudi oman Ghana anim a o masom oman mfinhia pii no efa so enya omusika ede yom campaign no edimu tintima e pre major role e was a ghost names nim adentira wonim yati omanyimu obi ho no ma won se da hu ni se unnim ne babia yeto aba wie pe ne de brewe ya hye nipa nsa ebia menu mienu de yenim no but dwumade bia wodi wokuntu nase ana kokoam edibo amanyukuo no wonnim ti se nipa na asoma amanyukuo no wakwan bi so ede ne sika de aboa me de aye campaign ede asiesie amanyukuo nti amanyukuo ne ba pe ye pe di bre bia okwa obetuma nya sika ede aye den ateneka saade we gidi on pe nokre ene wonka that is the truth e kosoma Ghana nya yie ne ye medwa problem ya sa no ma we si eto abawi a enipa hodo aye pa wonom ekodi di bre no omodo omusika e de boa manyukuo no ti si edo kwotena honom a e ho na ye de wakọ no ene de wo hyebre kitansem ekwan bia obefa so a woka na wabọ no obete no e se wote amanyukuo ne nkwata mpate sika ma won se gina momu no yamu wakwanya se ha wo so kwotena ha aha ne ye wo de ho ne wasase a ye wo papa de ama wo wo so no papa tifie no pa wasem na oje asase a otwa bi ma won se won so die ni ye fo so na ye den na didi suma wason me ne bra wa bra me ho ne nti aha ya wo so wo de ya wo pa fa bi si dan wo pa be fa bi yakua adwuma se de wa be ye ni bia ne me de ho ama wo sa na amanyukuo ne ye wo Ghana hawo be se gidi on pe no kre enti de ho ma won sa na wo de ne sei efiri soro akwesi fom ni nyina no mo ahyehye ato ho ene esika se na esi etumi nya wo hane tete yenso yeka no mo create bibia hyem na mo agigi sika na boa bo no ma tete omo ho ka nyina ani ye one ade ba ko an edi omo ho ambopa no bisa ho sei e ba ne se na Ghana nko na omanya
the oje tax yes ni wo man no the onoje tax na okwa abonten akoyi issue receipt e de am Obia anatima munima na tua to no ono nipa ne be yes ni wo man na oje to na ma no ono ne share wo mu kura so se ni wo man ne de and that's what they have been doing in this country. They are aware. Our leaders are aware of what I'm talking about. The okwa gina kwa kwaje to no nya sika senior assembly no and assembly no so nya sika esna ban the okwa gina kwa ho no enya sika sena assembly na assembly no so anya sika asene aban ne de be kompuntu dwuma mu yetumba gina se ye beje to 500 cedis ade aban de be kwa aban mu a government be hunu no be kwa na 50 Ghana e wo kuro mu a they are aware. All the music boa manyoko ene yama o makwanya kwatena akwatete omoka and they are aware of what I'm talking about today. Beko breba ne se na yare sabia wo beko ne na mapi na laki a omu nni bie beko na mpani ho wo beko mpo kania kekempo bob mpo na ahye ne nipa ntom fanhye na bi ni hospital ho no plant generator be boa na nyinam kania ko ofo ye nya no ebi ni ho emfidie pi bi ni ho no nanso mutumi nya kwanya etumi tua nipa wo munya adwuma ho no moka ghost names etumi tua ka 1.5 say million Ghana cedis e wo kuruma emba nipa tumi gidi e wo kuruma no you see enye se mpanifo nim kwa mafa so a o metumi asia no o munim sisi anse ya yusu Ghana card meboa okay you will be a funny digital integration Ghana card information nyina eguso entinya de a ubokro na ese ye bechewa ye beden ye bechew but that didn't na still na your system no kro no wom because enipa na wo hwe so na nkasa na ma ho kwan se sa de ne nyeden enkoso because onya ne hye wom nti wa chewa ye den eye me ena system no me control ena dwumadi ye koso ne kro no no me so na me na me da no ena ma hyehye ma mo enti hwan na ekwache hwan no hwan na ekwache hwan de bi e sori o men ye ni sika ne ye borobosia ya yale sabia hodo no munni akade o mede ye adwuma bet yetumi nya sika echedi a ye wiane akatre say ghost names nipa o munya adwuma na o mede hihia ketua homom afi no e will be a funny say regular audit aya omunya audit so omoye ye wo mene bia Ghana mampani ba ye o kire mi say gubia wa pa wo na ban mu no acha bosumi nsia be ye account into our government accountability series bosumi nsia bia ministry bia kokobu no konta e kire aban ne se me call ne brese ne ya bo within the 6 months no aya public account committee I'm telling you esre public account committee no ene ye wo government accountability series no ene ne ye nansia na Ghana mampani John Dramani Mahama bai no do no de aba se na ban mu de wo bia ministry ni nyina bosumi nsia bia no wo be mu de na we ko na we bebu ne de santi wo be hu a bo se nansia ta kwaso pa ne ye hunu dwumadi a wo die ene hu kuntabu okay fine public account committee ne de wo mo ya wo kosoma na wo wi a ene mra na wo de asoma mo wo mra ho mo de ma wo se bia afemienu afe baako e bia wa sore fra konwa so a esom ko hwe wachi bra wa ye den wabo omo period bi omode ama wa sampempe so bebu nkunta e kire wodom no mpenifo no hu de ekoso wa mansiri nim right and omo yes ankuntabu no and omo tumi hihia system no in the way say men mabo wudin se kwotena ha se bi di sika mpo abra kwobana enkose hwe because the mashihia no mpenifo ni nyina nim hu bio Kodoka za mpenifo nyina nim hu bio hate enie ya wa ministry na nse na beto odwa e kire mu a mia menu ba gift your wale mensa former national service secretary odna na hwe ho CEO no mebwa dia na mpenifo ameka wa ha say sika mo kire ma mi we ya bom okuruma nya semkuma o mo kire mi sensa mandin bro na 100 and something nkisa mandin ko a ebro na 100 and something na bosum bia sa ketua no ekọ mo honom ene ne mahodo bia mo kire mi se watoto ne ade a ne nyina na enko ekọ no personal account mu de no ma ya fa ho o mo invite ne uroko ne ade ade a emra adenti na sa ne ma no se ye no kura mpa adenti na sa mpempen so ne nyina no ntom pese o mo kire se emra na MPP wa konwa so ntra ne ma nyina o ma hu ana na o mo nya audit nta de ntra ana ya na
abanse samba no mo pese mo fa kwan mi so gu nipa bi hu fi ana eno so ya asema me bisa because say ye no kure say osimesi ye disikente say nsamadin bi akoso sei na se nimpa ne ntumi mfa ne nyina ma na mamna ntumi ne ni dia na ye say yan kango obi anim ase ne yangu ne hu fi na ye obi on popra na ase den. These are the questions that sometimes we need to ask ourselves. So we na no kure ntwanto so keke ne ye dia gu nipa bi hu fi ne ye dia gu amanyoku anim ase na ye ne on popra ana asema me bisa do no. Because as mine we are able to identify the problem, but solving it is a problem. Say ya no kura mpade a adentin na mpempi nipa hodo a ghost names ya ka ne sen na dafia sei sen na ya che o akoto afiase wo de mi say ho asat na nipa sen na dem they are there na mo enjoy wo life de okotena blochira kwotena na mo bo life sa ananya sa na tie no crepa ebeto dwa say former finance minister Kenefoliata they na ankoso Ghana ha wadi sika ye de interpol ekofa no ye ni sei what ho asem bio echiri entiano ne ye bisa sei ye mo boapa na mo kasa ansem de gu nipa bi anim ase ana sei ye nokre na o man kasa ansa dan tu ho na ma wa na ka na mo kan nyansa be na wom me bisa o se me hu sei asem ka kofitela na to adwuma wi ya no ade a wo ye ni ade na wo ya ne so mo wa yen enti de na ese me ye boss de na ese me ye se nipa edi o man sika na se yentumi nchi nipa ne mfa ne nyina mra no mamra ne ni dia na kan ya be kan ne nyansa ben ene wom asat now ya ma me gift o wale mensa o dwen o enwe ne life o bone bra na ne gi kwaba da bia se ye no kra mpa se sansa madini ye no kra adenti na pem samene we ne yentumi nye ho hwe no abanse samba how many years in how many months this year me fan say be ye boso me nkron almost be the say 9 months me fan say ka be 7 days na 9 months ni omi enti boso me nkron say no krase obia de sika ete sa ye ntum fa nya hwehwemu nwie enche no nye sika na ni bisa o enti ba kwabna ghost names ne de e be kwaso sa because political parties no omunni political was on be fight eti say galam say na Ghost names no ti se galam say na empenifo ne mu bi wo munya na hyehye e create system no mo chedi enti na say aba na wo so a e koso a yempa ho ntoma aba na wo so a wonte ho asem ade wa so de ansa na go do person just say create loot and share wo munya na atena so no mabopo no mahyehye no mo ye enti e be ye den say e betimi aso ano en ebanso so a defense games be cost be bo defenses a nkwese hwe ena yade ba ko a so sad see e betina omam de oma no agora to pressa hwe ne adwumayefo pi na akatua ma o necessary condition of service ahodo na mo pɛ ne ho nsensem nyasem kuma wo mayi mu na so na mutumi tua ghost name sika e wotamale aban yar sabia sɛ ye no kura mpa sɛ de hwe na betodwa na adentira ena yentumi ma nurses na nenje wadwuma mo yim na mutumi nya sika editua nsamandin sika ne mo ankasa sansamadin ne ye o mankasa na chase sika ne dio ene na say Ghana ni tiase ne sansamadin ne nya obia ye o mankasa na etua sika de go mo account no ma twetwe nipa bi din say o mo na edi sika na ma o ma enye no kore wo ko education service ni mu a ebi wom na say betodwa no den region na bia kwesi wo ho saa ano panipa oda education ministry na no o create bibi saa na ye say o mutuatua nipa bi ka o cheska ni di adenti na ba ne sa ene wonu mi sa nipa bi nsa nsa se o de test na mo kwa ndi o mu hu ana o de test no o mu hu o kaka pe aba na otumi a you see ya Ghana man no ma aba de say ya to aba Ghana man no eya manyokuo ne dia enya Ghana ni dia bi wo and that is the truth a Ghana ni mpese obeti the wash political lens on pese obeti de ye kan do akopam ntaabo ahwehwe niwa de ata nani ase no on pese obeti de ye ka ho ase ma no pa ya to aba wi a oman no eya manyoku adi nkonim ne dia de ope ene wode ye enya Ghana ni die biew edisha no se niam aboni bi ebekoso wa aban ni mu no age aban na so de ansa ho ntoma eden apa because de akoso no wo mu nyina hyehye ato honom ena ma ba se wo no wo breye kwahya ha wo kɔ no nkogyeja ho because ye ma wo sika bio wo kana wa bɔ no te asa wo bɛkɔ awakɔ wantumi ante a e wa wasema sane ka jom
na nya saa na ekoso anka na yenchi wo mu se nya saa na ekoso dia ade nti na yenchi wo mi bisa sensamadin na ekoso aketua homa mu no se mpanifo nim hu bidia ade nti na asa atena wo ma ya bo mu din nyinan obi na afiase na sika no so yentuma nyima wo man Black Obra yemfa ne say wadamfo ne me Ena, what the Yafana down for crassem tonchen. Yafan say, company, wodia. DLFM, your company. No man should who say, you man, and Samadi baby now moo. Samadina woman a crosswano. Mimi a penny at that company nano. Ah, much less a mimi triani pack a base. Nan yajuma. The Yafan say, be a woman now your penny park company when I chief executive officer company wodia. No one fat, and Yafan said, the letter and answer manina. That one. If say manager one. Sir. And I could tell, I mean, this Sanya man a cosso. Na yentumi anya ho we de bia be ka na sa na ekoso but enipo na disika but enkwese hwe sa wo yesa na menin se de ekoso no wo ye den wo fu aso yes sa wo fu aso de a ade nti na nipo na di bone na yentumi nche no me ka say obi akotwa obi board ye baako ewo kokwa akurase bi oda afiase obi akonu obi abe baako abe baako ekomnti ya china to prison ne obi akotu obi banch ya onkoton o de kwakwo ovuwa de ekom de no o da prison Anidaso Wɔhɔ ma Obia sika ye bodian na o ye mahyew sika ye bodian na ye mahye say sika no Ghana mpanifo ntumi nchi and that tells you say we need that kind of political one so mo de be yes adwuma because o mo chefa wom so ka se wo kwaje e bebutin Ibebudin and why you be paying me so my be paying. Etide bia meka Ghana man no o man kokofu bobo eye nipa emanyokuo mienu dia Ghana man no eye emanyokuo mienu dia e na Ghana fo nso apene so aye ne sade aye den e dia ma wonom ne de mo pe na mo de yen eye ti se ya to abai wo de opa fo ni to fuma na hwe eye den aba sesa ba pe wo be hu nsema ye kan bio ewom wo bete ho nsem se ghost names ni bi akoso but yen chi obia kojo ya be dan ye sa ghost names yi efraka tu home mu Black Obra say ye pese ye ghost names ni firi hono mu a said ye ne ye nyina nim sa be fonten tan so Ghana ye nya Ghana card information bia agu so bibia obeye bia no je ye verification answer afa no crap e ba ne say sa nsama fo no mu se no mu koyo mu siga ye sa nsama fo no mu se no mu yisika you see as a sempenifo ya hyehyɛ bi na Ghana man ya timu no ekwanya hodo amanyefuo no feso eyi omo campaign ese hwehwem mapa ekoso baako ekwanya political parties no faso nya sika de ya campaign no se yantumi ampa akira kwan ne ya mamu an na hode ya baako bana boa oma no enye yeda that Mrs secret baako ewo mu no kwanya hodo a amanyekuo faso nya sika de ya amanyekuo ye efaso nya sika ede ye campaign e wo kroma ne se yantumi ampa akira kwan ememu an na hode ma oboa entine yeto abebetum se obi akwatena bebe atum se nipa we die na ka atum se sa dibe ekitani onim hode mo hwe kwajo wonim anapaye di nkomo Enquires ne se director of administration Watermale teaching hospital Dr. Emmanuel Sena kwesi donko o kirem se nya no kra na waje atum se o matumi agiska ne bi o matumi recover ska ne bi o matumi recover ska ne bi and na o maka kire banks ne so mo stop it transfer ekosa in Samafu ho di ben na was account no no so another question ni pa na we asema ye kan no o do ha be hu se sika no mpo ya gia se ni pa no we dey o sana kwesi donko so matumi recover 303,558 Ghana cedis representing about 21% of money a total amount no into the way according to director of administration at Watermale teaching hospital Dr. Emmanuel Sena kwesi donko se sika no o matumi agimu be 21% and afi no 21% is aka 79% and na we fa and must stop banks no from transferring funds se enkosan samanfo ho you see enforcement na enya adwuma ade a ma sa na ma nyina akọ so nyina enforcement ne so hwan na enko enforce no ye ka say ye enforce bibia emra no so enipa ehye ne nsem no eyobi e de na akotena ho
ade a me say ɔman na enye ye nyina frisa ne ma wo yo enye bibia wo eya manyoko ye to aba ye ni ɔmampani o ye Ghana mampani o ye to aba wi a ye ni president o ye Ghana president o ye party president mena me ka kire wo is the party na den ba pa enti ye party ni president amom nya Ghana president niema ya beboa manyoko no na ɔmo ye adenti na obi adisika mpa na ye no kra saa muntumi nchi nipa no because wo tumi se wo tumi chi nipa no tumi bia ne ho no ma mampani ntumi enyina so enchi obi a wadi o man sika okay da bi obetumi ache wo ye hwan kra obetumi ache chise so onye enipo na onko e for so lo na ode mla no okwa akoma mla na ye adwuma no eye obi na ode na tena ho enipo na ode na tena ho na pene so se saa ne ma ne nkoso to tumi be na wa ade ko mamla na ye adwuma no wo de shade we nso se koba se abanse sa ohun eye den se onu obi o wa aban ne mu nipa ebe kokot na bedibem Ghana nkwa na sa ne ma ne koso se ne nso se de make me bo ade tena sa na dwen ho ko akiri eye den se obi a na abanya ba na se mbe kokot no bedi fo entensi da na aban na wo so na me ka kire wo enipa na oto odi asem no hwan na de ne kwatena ho aban na sese ya to abawi a monse sampani form te judges na de monse sa bebere sama se sa won en sese na monse sa won ne de interviews o man ye die nko na mo penti na mo yesa wona ade ne bae ma bae na ba obekwa tia me ti ofiri ho no ma me nipa na me de na tena ho no enti me kwa oni ma me ana na wani ama me ntu me na me de wako wo he tena me na mtua aka ma che se yesi ma me betuma yi mi ama so yi ma adwuma no wa wia no sa na me boa enti hwan na enkonfo so no na me kira wo se empanifo ni nyina sa hyase bi enti ye ncheni na ekoso na de bra ko bene firi suru kosi fom obianya ne hye enti asam ne ba enya de bekwa kosi hwe enti on tere se be te sanye nsu ne ye ban na ye jai sa ne ma ne de e be ye den papa it got a point obekaya na MPP amanyoko no edu baba mu mehye bedwofo dodo na beka se kanufo aka Ghana man penda danya den sesa no adentina na dankwa kufu do antumi ansesa no bisa ho omu nyina ka se papa ne mo ne mo so ani to mo sesa no no badwuma nti o ma aka no beka se onsa no omotan no ka kire no kwa mo fa so nya sika de bontoa no enipa no ne hu akwadi mo onte ne kan wie osi de ko sideko the enforcement ne bra ko bena nye agese nyanya nipakuo bia wo ho won betimi adɔ man no ene ye one nyanya nipakuo betimi adɔ man no ne nyanya nipa o musuro nyame no betimi de nyame suro akwatena office until then ebe ye den dia ma man say sa proye ne kankan na to betwa entumi ntwa because nipa bi obaba kro no wo mbia no nya ono nko na edie so ono nko na edie anka we de anka kire din ka bebere da fiase omo cha ma obi ansa ka ne de enti wo de kwa ye ka se de lesson number 2 a wo ye mbehyew enti be bra so sa be bra so a na ayesa na makere ni slowly Ghana for nsa asem ne ba abro so ya 1 week ye wie ana meboa yes ya ka ya 1 week ye ka wie a obi anka ho asem bio enipa na fa ne ho adi sempanifo ne nimu se de ye kanya no kre se bone ahodo e koso no mota akire di a wo mo nhya ase nipa bia wadi Ghana sika no mo fa ne kotum muji sika ne mpo a mo fa ne ntum there should be a punishment a ebe ma afoforo asuro so obi akodi Ghana sika ena make say no sa 1.5 million Ghana cedis ya ka ho asimo no wo kire say 21% abai anka ya yire na jisika na na ba kutua wiem na nko da prison ya man be ya say bia 50 years onko twa nimpa we frɛ fiase ba officer sabi sansem hu no bedi bio na adu tum mpa change of government ba won be den won be ja no because na den won be fale ya obi afan say no le plus kwai won be fale aban ni interest o man no asam na we ho no man ni interest won bio entimu ntwam entine ya to abawi a you see yawo aban lawyer penin aban aba party government na appoint indi so nya aba pe no hu se nipa bi da fiase a bra kwabra onu wa wie obeyi no
anything a nipa ho do a me say enipa o mama Ghana nya ya mu di o man dream pa eye mpanifo na na eyo mpanifo na nkasa sika me say sika kase o mu di ni kuntu na se nyina no mo che o mu nyina di bi enti say do kwatum kura na abanse sampe ye ba ye begjaw na chire din enti sa ne ma na ekoso ne de se entumi anya system bi a ye benya nipa mbe o mama mra ye adwuma no ebete o mu ho sa ankwankre enya aban na yi no aban ni tumi wo sa ekuo no so na mo de pepe no krede ya adwuma de a chama forget it chire din enti ebesre mate we need to have some institutions ebeye autonomous encha ya baase na aban ne nche ne de awonye until then ne de ghost names no amanfo no be kwaso de musika ye campaign akotena wo asan adwiri sika gombotom ma Ghana ni ehuna mane 18 minutes after 8 a.m. here in Shaba Kwadwo Samibi. I'm making the point. Some idea ehye akatua home. Kofi Taylor, Kofi Ubreni Enquiries. Hitman, good morning. Good morning once again. Yeah, that's here for you now. Now Hitman, ghost names they be yeton wasem. This is not the first time. Aban for fraba watch ghost names. There be and your first time. Akoswa na ye hu kwan omonfa so iden esi ano kwan. And it's still going on. And I me anya me wan say aban we free so aban for ba so a there will be another ghost names. Na yenti Chrome has seen and a graphic online be posted on the 20th May 2024 around 3:20 p.m. on. And obe posted say special prosecutor, the controller, accountant general department, etimi save 34 million Ghana cedis. E won nothing region kwa. Yes, ghost names o mu save ye no. 34 million Ghana cedis. Sika omatua ghost names now no mu receive payment no mo keka boom na 2,854,144 Ghana cedis and 80 pesos so. Ama yes primary school bi wo Kumbungu district Ghana Education Service nimu say private school no exist, but private school are existing ya funny pa wo mo teachers wo bibia omo so GP no mo GP which are Ghana Education Service didn't know asemi ameken year 2024 last year omo nim say school no krampon exist but mu tua ho sika amanfo GP enti ghost names here I can wasim enyende na yo kroma ya say na NSS Ghana National Service Scheme I discover as a ghost names are omutua nkwan 81,885, which is like they spend almost like 704 million Ghana cedis, which is $46 million a year. A year. Next, a chroma skegu apa. Say it minyeska etuya ghost names when you na say skegua. This year, so another ghost names 53,000 ghost names. Yura Atofos and Finance Minister. Etimi hui. Omutua sika. Emma weni munina. And you are telling me say each and every year be in Ghana say each and every year be a scatutri the year when you na beden ebe shede. De bia meka sa asem we say nipa ni connection wa bema oye den sa anyama we ana e follow proceedings etimi ma school primary school timi ba north abra school ni exist school ni exist o enti kwan ben so na sa nipa kro fa so etimi yes ade we nyina e fa nkrofo wa adwumem abra school ni exist ya fa bi mu adwumem which is it is alleged say ebi mu krampo unverified ebi ma wuwu ko nipa ni bi na ya form adwumem no ebi wuwu ko ene e de om details a file ene ye tu om ka every month
so me ye teacher for obi oda asamado ye teacher ni obi a form for so many years obi ebi mu kura retire obi a what ase and it's in the statement obi what ase no teacher ni a dipa na wo na ebusuafo akwa sie no what ase na wu a yetua oka nwa but names you akwadwo names ni dey bebre ye ka say ye bobo so an serious. They are not ready to fight. No, if they are ready to fight, yenti Kuroma 2024. Me started from 2024. Man kwa chirepo 2024 ya OSP. Any controller e kan bo mu e investigation. Yenti yanti won hwe. NSS ya omudi ye ye betena ha. Me Hitman inshiraba ye nyina hetin ase. E kan won asem ma facts. Eno so a yenti won hwe. Another one asambe boy so which eno so no ye nim se ye betu bibi dia jenyame nenim etimi ba timi ka kire so ma recover 2024 is some recover 34 million Ghana cedis say be 34 million Ghana cedis and this year also almost say percentage near saying 21%, yes 21% is you are enko bia senya shiraba kan no 79 na ka no I hand to mouth. Enko baby. Hitman. Cause you several cases which are Nina falling under these ghost names for years. Nina yentin wonhwe enko baby. Cause Roma say obi this kakrampuna abanfo for ba we are not interested in the case. The government is not interested in the case anymore. And no. Right. Pana fan ho adi. Oko free. Inti Kroma saying until say yebeti and nancy was say we are going to fight against these things. This ghost name Sene and Shabakai. It's more like I'm saying no. Untimi fight it. Debbie opposition na utimi bia wanu mu. No kra na make achire. No kra na make achire. Ubedi ye kan say we no so a forget it. Amanfo ne di ma wo. Inti ye besre so mo pese sa nyama we asutwa na sika ba oman ni mu a and they should be ready said they are going to fight against those things. Right. Yes. Mama kan se me nkyere Ghana for. Emra ye beto aba no. Mi hia mebu no bi na me no amodi nkomo. Okay. And onwe ka kire me say ombeto aba na magana mampani John Dramani Mahama. Na mbisa omo sa den. Na mka kire me sa dia aka o makoma into moto aba magana mampani ni se. Ghana mampani ahwo mo boso oba. Omo madi Ghana sika no be chi obia na waje sika ma na ode nipa na kotum. I'm telling you. Nkoma boys na ka kire me na. Sana mo ka kire. Yes, baby am ne DJ man nkoto aduani. Me ka na mka kire opre. Mo mo di nkoma for almost 30 minutes. And some catch him and say, Ghana man penny a show man a bo. So a bar, nimpe be a bedding Ghana Sicano. And he or the operation will cover all loot at the bar. And to a bet you be an what Jessica in Amai. And into a motraba, a man. Sana or Mama catch them, said into a motraba Magana man penny. Maybe do I fed up with a near ma, I am you kuba or the your mind. Promises in the doors on the door. Bashano or Moshe. Now some more now could be all. Right. Into American say abandon ye toa, ya tuma political party, yan traba e magana. And Oman Penini Banswa, Obama na Manuku, Omo Magana. The Omo Yano, and the ye may you hunisa. Yes, Omone ye on says he, Diana Bana may who be a crew. The Obayano and the bachelor say, O buy and pass a Obama or mine. And I saw Obama Manuku. And Pendo do I sign one who is a Manuku be a bar, Nabamu ni passa building some who are watching at 2 if you assassin. How often do you see that? Intensi. Kruma. Adentra. Intensi. And MPP and to men to Galam see as yen I say. Nabamunko for no more count a moot. Ah? Ghana man penny by you to mean to I see. Ninko for one account of moot. Same thing, and a ghost name is on the tea. Or no, myself, Copa home to manage this year, Chewa, Rebecca Sayana, my banner cramo ya cron for, and a mobile number ball, Manacron, and Yamaka and Mokachi, and Moyakron free.
Yeah. The buyer a friend say campaign tiano. Enti no kra na ho mpa so wakata so no save party dan wo man no. So they are doing things that favor manyokuo no esen wo man ankasa progress. Say Ghana ni ordinary Ghanaian ho beto ne de. Enka manyokuo ne ntena se na oni nkonim da bia na ono de onu bedi no onya. Na Ghana ni no ono no oye moboro wa ye tetete ne mawire mu kwa kakra nka no de akotua to no kwaso ehu na manne. Kodo mamembu sa dwuma ku a etua adwumayefo ka wo maimu aye controller and accountant general and you be for adwuma mu a wudi ko honom as a worker hey for na this names no ko obone names be ho asem na aka no insamandi ho na do ho amana dey say no man for adwuma mu no me ba ni pa na sa accountant ho na wo ka no ho na de ne ko tena you see yanto aba ma wo mo mo hwa kitua etua so wo mo ha enye obi na bo ne din ko tena ho ana no kure chairman say the market no ho you see se Ghana na wotie on the pebe tie mi ya wo de wo pa fade ketua bi sei na hwe ministries ahodo ne nipa mo wo ministry na no wo be kwa no obi wo koya agrek obi wo koya agrek wo be kwa ne de na koto digitalization hwe sika I mean de umaden bo a wo boye any ministry akọ ho betumi afete de wo ye na de wo akọ it's not but de wo betumi ayo ne de ahonim yo aje de ompa no kro sa na omoye no de wo yeye ene de do kọ no de obenya tumi aboa na e ka na aba no watumi ahwe aso no it's not bad de betumi aye ene ti de tumi de obi a oya Greek ni anko onim kuaye na de na akọ wo kọ hwe kwan ahodo e fa so dinkita ho in chaba min twa no enura me ni pani bi di nkomo o ka kire me say men fa mani into form for years political parties me nu abedi so nyina no obi omu ba power pe obi obo a campaign mu bia say nipa ni nya appointment enya position wa aban mu en fa woni o qualification ene ni awoye and this is the same thing in Shirabaka ntenye me wanwa you see say ye kan mo do oma ho den bo party ye grassroots for no yes on some titifia o mani matwa hantwa e komo de o mo e kire o ma tietiem say komu ku o mo enya kasa o eti sikani no hia ni abrabo o hia ni ye de sikani no wan kasa de sikana ye den e kasa man that's what they are doing unhu me say unhu da say wa how de obehu unhu o ma mutua sikade ye party ni yi no o mu di ma bonten aje ya to aba wie positions na time do e cheche no ana behun say yes sa na manfo ho kodi mu anka aba na nwini anka ma bokapa say bisi kesi ebi mu ka kire enti eye sa na tie o ma mo hwa ketua so ni nyina na ye obi na odena akotena ho no ba kwabra ye de list na ba wo na wotewa no wo hye wom nipa no so hwe ministry so ni hye wom pani na o boss na nipa kro na din so kra no so wo ne hye sente sa de a anka de wen kensi da sa me ametia me ye boss na menim ho hwe a na ka menyi wadi na ka menchew nti omo create normal lutu no ma share esesa no ma ye no ne kura no mo nka nkire yo no man ena penifo ne nka wo ye adwuma wo bon pa so be boka na debi senya kana ope say you invest to gain profit me boa you see omo wonima de penifo na o ma dwene say akwanya na Ghana for dem a omo ne ye mfie nan tie ne ye ye mo omo mfie nan enti o ma dwene mo anya ne sa mfie nan de abato ye lotu chacha ebetumi abase wo kɔ no ebi amfia na ne bedu ne bia na Ghana fo ansa nto ama biu enti bra wa bra ne wo chance wanya no me kwatena osa me kɔya me ho sa me kɔsoma ma na se mfia na ne du na ka ma bɔ no se mentumi ante a untumi kɔ bi so bia usika ene waro wala enti omu numi sa amanya abato ye chacha enti obi akwa eti se de Yesu Kristo ka kyerɛ Satan se asase we so na waba no obedu ye pɛ ne Satan ka kyerɛ sa mo amote asase we so no menim anya ntokwa efiri se memra me wo no eyetia enti adwuma mba be no say 1 year me de 1 seconds na me de be because memra na wo manim no eyetia sa na mpanifo no ye enti wo ba ontwentwen ne na asekura o de 1 year no e de o de no de man o de no o de 1 year no man fala ne mo 3 years e ko no aba 2-3 years e ko no kabia wabo bia ne da pillar no amade tini nyina san agye ho mfaso aka ho agye ho nsi ho enti no so mpesa ase tu dia penifo ni nyina sesa wo musu no wo ban me say renewal of mind no
your mind no adwene dey atrim yes it makes sign dey anyhow because we need to change our mindset as Ghanaians. I'm telling you. Yeah, Ghana for so say see ntimi as sign ya adwene no na sa huhumfi na we huhumfi ana mebwa huhumfi huhuma ya papa no ntumi nkoye sei e ma onko di bone ente sai ma mama na mmre na wo nko an nidi obi kuru mutumi yesa na mo diskana ko bie bie nyuma wa monone omu mie nyuma na kra ha Ghana ha na mo diskana ko bie bie nyuma wa monone na ordinary Ghanaian net ya na ohuna mane enso ye menu mie no to e na akoye sa adwuma wo 33 minutes after 8 a.m. here sika ya ka ho asem no ye samadi and akwakokye akatu ehumam ana pa me met here for time na won so wo frasima baako nkoma no pa yedi won so wo de wadwenkyere e de aba ye na Lumba in supernatural mineral water wanadaruma ana won so wo frɛ na wo de wadwenkyere e de aba 0593406565 0593406565. Good morning. Good morning. About your friend say Prophet and Saturday Agransedu. I mean to you. Na mo na meka tell mo say wiki be kwewe no mama Agransedu police fo o ma check me say ensoma no sabu so ana asa ma sa fredo asa ensoma mo de ba mo bo no ensoma ya ka no na mo fi sorry na ebia hawagen ba be say o mo be check me ma police Agransedu police o be check and Saturday Agransedu a say ensoma no sabu so ana. Right here, that's a passer also. What to me, a friend of pay. Good morning. Morning, Grandpa. Maybe that's your first say. Within the Kwame, it's I'm a Tom Pabwa Pamplam last stop. Kwame, my means you want to pay. Charlie, Moy agree to. And then it's about one black of Ankasa, Kofi, Ankasa, Moangada. Abata bene wo mu ankasa adwen kase pa we nyansa we mu kofa wonya kula medwen kula mente ase ya me sira mo no nya mo kase no ma mo nyansa brusu sense na mo ntum fam wa mo mangana obi ntwaso twaso kwabia someone live on Facebook and I say a country called Ghana. Good morning. Good morning, Tintinka. Me pa your friend say me pa your Jedan so many eje ma minti wa no pay no pay ma me tia unam tia wotifo ye jo super wanyere we nka babu se no me nka do me se ni rakwai let's say on my man you put the some projects I work and you na de na de economy o my Ghana ye senke ta ye tia no me safo ko anya aduane ni o the president akọ UN adin posters akọ from ho se o mo te Ghana $170 million akaya kobono no abroma yetimi nya duane ni yetimi twa school for car teacher for bre we bre the buy no o man to come o man wo mo magi exam no me ka bia me madwen de wona me nya adwen so me madwen lanka so dia for the exam mo fisa o man wo hu de akeka kwa no bi dim fie na iba wo ba be yeyi wo so je no be di so je fie dia fa wo kwa na ko fie kwa mo se na di ma so sese man no nyama bi nko ya mo so nyam no o man ni so ono. It is almost a moment of democracy. Oh my God, you have to manage the game of Momana Sayako. I'm a politician, said Banoma Bay. Now, say you're not to me, Robert, with him from school, with him reports to me, Roma. And the person, man, the economy, the best and painful, so much any maybe. Or my man was a 77 papers, I said, no effect. My man was some papers, I cannot, and yet, I was a society. So, be better than the panel, but that one was all guys in bottom, I could be the one. I also want to know if the Gradeno come. Obama my grand Ghana my ma because that penny and you did bring me piano right I can't believe kasa you me bit my sample right me da sa pass on so what to me afraid. Good morning. Good morning, Hitman. Yes sir, your friend Ofi man ya chama damosi ma minti wa no pay it ma me shall say odo abeka ye ho asindwe. Amen. Hitman utie mpacho Sevio ye papa offer we dwumem no so bacho obetu amuka onimu nyina ma no meboa onimu bia very good na da na Ghana ha de bia yetua Sevio omo yetu amuka eno aya amunye Enquires nhwe omo a omo edwumem na na aye kromo ade se kutu se bam me da say. Good morning. Hello Hitman. Yes sir. Good morning. Me pa your friend say me pa your friend me Sakode ma minti wa no pay. Committee 11. Ma minti wa no pay. You Hitman. Yeah, isa NDC.
any MP sa NDC no. As I said, Ghana for you, Mufio. Me blame me, my own. As I see you, Mufio, near the Abba for Froba. Yen yo mo fi a sadie we NCZ ja. As I say, me nia be ye ya anya ne hwe. Me so me ba be ye bi. Papa ya mo kana semu. Pram yi a mo kana semu. O se hweka odem. Hweka odem. Se so bia ba o peso di Ghana skani bi. Me kai etu abawie ya ban we ba so. Grassroots for no. Hitman me say where's me kwa passport? Yes, where's a shiami or habo? Where's a shiami yen shawa? Na omo boabo no mo ko shawa be dada we na near dada no mu no empanifo na mu diska. Ghana de empanifo no mu kuyen. Right, so me that say. Good morning. Kwame man. Me ba che fro say. Me ba che Kwame is my son baby. Kwame mama. Catch me. When me say one more year audit no I say one more check abanjuma for no won say we ka corrupt one na mo ye corrupt ya ka kire nshiraba na next week o na was otena won to aso owo because ya ka se ka check abanjuma for no ko ya ani amon po mo de no ma to mo dwem we adan kasi o mo sisi minim bebri wo mo ye sa o yin sa ya kan say won say Diana Abanjuma Diana can say Minister of Trade and pharmacy. Let us say thank you so much for calling. Good morning. Good morning, Shraba. Bepacho, Auntie Maggie. Aye, Yamin Shra. Na on to Monkwanam, Hitman. And someone Shraba can yin na only coffee can yin na. A woman Ghana on what the Aburat said. God's name si war a dimwache. Dr. Mahmoud Bawumiampo ba ye no be yi bebre di fimo. And so one ancestor e bigusu gumwa amanfo oji hu sikadi. And for na di won nyo won adwi so won boa o man Ghana. Tie won pegu won botom ni won yi die e na won dwen ho. Nanso kai wo se wo pesika na dan ma wo be wudi scanner jawo. Wo di jawo busuafo a e betru baby na ye no me ama office nipa dodo sika ana maje ana mo de amatena so ana mudio ana man nan kasa esi apenie e mabu esi apenie empanifo a wadu ompani ase so a enka so won me no won nyina esi apenie won fe wo ba ma ne ma yefo wo ba ye ne ma boye den bibia boye den o my Ghana mu nyo eya na me su mabu no se kwa pe no be fa so kora won betimi aha dan atena mo aware enye yize won nyi o man na wate na won ba won be pe won de no o man na nso won nyi ho na o man na Ghana no enye inipa kakra bi dia eye nyina dia na mo tetere na me de da bia me ka se nipa di o man Ghana bro eye jeje 19 years na o tena so MNDC for sa da tena so no da bia ye tere verse koyechi Auntie Maggie Yankopon ka won so home. Good morning. Good morning, Hitman. We ba che fro say. You do my mean to an pay. And the more good papa. The three was made. More good papa. Nesha na moyo. Ma de papa go sem die. E be bia. Ben kaka do we amudi manual tu muje. Me gidi se mpele ko no mutia. O ma saka ma de me na ma se. Yo. Yes, so yeah that's it you do. Good morning. Hello, good morning, Hitman. Yes, sir, me ba che from saying. That DLFM no. Me ba che how you DLFM. I mean to an pay. DLF, yeah. Oh, yeah, me dey Edin Anado. Me kasafi UGMC roundabout on one mo di me park akakra. Na me too. Yeah, me tie mo ba ya no man na me tin fa na ma fam we radin kam o mama hoden. Na agrepa mo mo man na mo dey discussing ba. Sem panfo be tie dan ka be bo man ni nyina. And na me no bi ka say yes sir two parties no na yema party from ra o man dey yen na di akwala o she ya fum kwa no ya wonu to ho o MPP or NDC do o party for kwa still are no fum man dey suban na adwa mu wo di party for bakwa sa ba yen na say ye kasa say ye ho
ne yɛsesa yɛ suba ne yɛ nneɛma sɛ ɔno ntina na former vice ɔyɛ sɛ digitalization sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ biribiara digitalization ne nneɛma but still a ne ebi mu kɔ akutia ne sɛ ɛnyɛ dɛndɛndɛn yɛde ne saa nneɛma ne wurawura baabiara nti because of corruption nti no obi di adeɛ bi ba a ɛbɛkɔ atia ne yɛkutia no yɛmpɛ sɛ bɛ because of corruption a yɛdi nti no nti yaa ne yɛsa akutia yɛ ho nti yɛmbɔ yɛnya yɛnka bom yɛnya ɔma ne yɛ na mbɔ yɛ nyinaa adeɛ mu nya awurade nka yo yɛda ase kwadwo no ase wo sɛ machine na yɛdɛn me say digitalization a yɛka no ɛyɛ nipa ɛna control machines mate good morning Morning. DJ Hitman. Yes, sir. Me ba chef Rosa. Auntie Mary ni Nshiraba. Oha. Ene ko kutela na me Nshiramo. DJ Hitman. Auntie Mary. Wọ́n Ghana nkata. Pesem kumnya ni abro ni beye na wo yenso. Pesem kumnya abro ni beye na wo yenso. Sika pa e wo Ghana maimu ni e di chichi nkrofo free saa no. Ankofo bebre kwa ko pension po yanya mo musika ye o na nse ya wo ye friend say teachers for ya o mu demonstration ye ntua o mu ka ye o nti sika do so puo na ye de ma ghost name no ye friend say o mu hu ana Ghana fo mpanimfo o mu hu sika na ye de ma ghost name na ana Ghana man mpanimfo mu hwe bibi ye o omunhwe bibiye DJ Hitman utimi ko site yesi nipa ba ko dan ya onu nko awasinie edan no de wan mu na obeda edan na wusisi ni bebre ni nkofo sika no de wan mu na obeda umpa so kura da bi fa ko na woda na wati Ghana man sika di tisi sa dan ni nyina adi gu ho mfa so be na obenya wo so ade a wo ba be wu eja ho uba bewu eja ho na wesisi sa dan ni nyina bi esi ho na manfo bre ama young boys nyina da ni kromfo pharmacy DJ Hitman ya me shiramo nyagopon anka won so ho adapa good morning Hitman utiate Hitman na meet you ami shiramo na eduma pa mo ye kadata siminti a o ma no Hitman eduma de amu ye bi pa ya ka mo ne Ghana o mai papa no Inti dia mo Kenya ya say am paying for sa de omutie omudi tu anamon a nka babo my Ghana pa because dia mo tiwa mo Kenya no nukle trodo sisi amuwie kwa me baji petition me da akoma government say dia mo ka no nukura asem na mo ka nti nyama papa na mo ya nti me srem a omuntie dia mo ka no no omunya de omuni so anaso omuntu sa na mo no because Ghana ya wone de no na ya friends me bra sam bi kan no ya to abawi anya ya friends empay ko adwuma na omuyo adwuma na ma party anya se aba ya to ama omunti no abata so se e bi o ya man pani nso o ya adwuma na ma party nti se de mo kan de no kweto do na mo kan ya bo mpa ya mamo se ankopon mama ho de ne kwatente na adwuma pa mo ye no muntumenye nimpayimfo no so muntie de mo kan no muni so no monye Hitman na mi shiramo na edma pa mo bo me da say good morning Hitman me ba chef Rosa mama minti wa no pay sasa mu ye no ma boso nyame nka mo hu nyame hwe bo so mo wa dun ade ba ko ni say yeti say ebinumu di double pay omuji double pay ni nyina ka fa krono sam no ho na wo ji double pay Ghana mo sisi adan kasia mwanchia obo okwanya baby nda nti wo mu ba ma hiafo ana so mu ba maskafo nti sasa mu ya mo aboso no nyame nka mo nyame hwa mo so pa eti se asam na ha pa party asamu idie ye kasi ye fa party na party bia se nyanko pa so no ba sa wo ba be yo my Ghana ye ni anya de sakra enye ye maye okay nti yes sramu sa de mo nyansa pa kafrate mo de abia asamu sa so no mo nkoso nyame bua mo ye nyina ye di mpai bot ta mo achi ni mo adwuma pa mo ye right da mo ase you yes so yeah that's it good morning
Patrick Frost. Doctors, Mammy too. Mammy too. Ofa, asema mweke no kweo. We nyina ekoso, omutimi nya wonhwe. Enso obi tena ne ball so na ohye ne ntampia. Na police fodi na tigidi. Ya kwache na ne abo na oh, enye ni ono so ye na enye. Enso mwaja ye sika semu nyina. We eye so omu edi edwuma bi na nipa na enya na oya. Obeka kwato we ashe. On to she waye busy. Nti ni amoka ndi no krepa. Right. Ya mpanyifo na efe o man. Mate, that's it. Kwade oze? Oze. Oze obi te. Se omutumi tata amanfo mo num no bone atumi ku bi kura. Se bebre na aba. Oh, esisi bebre wo ko bono ne ada regens na. Omutumi se obi akwashi wi. La se ba ko be pie ye. Efiri nyamfo side ho no mo sa. Se mo bo ga ne sa so mbeje na 1500 no kutu ya 1000. Mo bo na mani wi. Mame fa call away. Yes. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Akwaba, sir. Thank you, sir. And I think I say already din. So what do my food be away, baby, a friend, Daddy Lumba. I'm gonna be a fiddy sir. What's the sending before? Some of Ramay Jumao, and my Ghana in Yanasumi. And I think already did that. Hitman, if you say I want to be a be a trimupo. Trimupo, the panobabo, and a man be a 18 years at the mom. A police for a year, oh my God, say, police in India, a coon kosha breakuma, a see that question is on. Omo trimupo, on the shisha, whom badia, some police in the ocean. Ya koko huye enti ebiase ni ye na America ye UK ye Germany ye no ti mu pom bo ye no so mo ya amomo man na timi ye ya fatu ye de ye hu hwe MPP bae no na go sinem na asakete wo man mu nyina om kan eni pa be na ewo wa no mo mago sinem no akọ enyima bi mu ena panifo ba se na wo sa enyima no mu a sai di ni ba no mo so eti ase eni sai di pan ye adwuma ye hu bi da na ye ti bi da enyuma ni nyina ankonko wie an se trimupo eye ade efese ye oman ye fa ne bi ye oman ye ne ye mfa eno na mo oman ebra egusu ebra no right na ni MP bi ba ye yi nyina achi omo ba ko mu ti go tinem na no o man si ano an san kura ni se omo baba kura no on be boss bo se na e di se ye sa de no no omo ba ko so a omo ti si ano se ayabia NDC ni MPP omo yo no kruwa ba ko Gideon Famisi nyame no nya adwuma Mate Gideon Berma Asante Medase Papa. I think that we'll do a very final call this morning, then we call it a day here on DL 106.9. And that's what our home will be. Some idea. I should check at your home, our memo, and then I pay you do home come up. Mache? Yana, Hitman, good morning. What's it, Yana? Hey, Berma. Yana. You must send a move what you want, Yamislam. Some no can say, George said, Muba, that ye a gloom choir, ye faso. It's your talk, can't call ma. Can't be a call ma. And on the radio, he will be a small or come on, say the link. Muba, it's your talk, can't call ma. Can't call ma. Why you like that person? Who touch Bligan, it's an abu. Right. Medase. Oh, Mario, the way about you, Mario. Good morning. Good morning, blah blah blah. Yeah, Frozen. Midiane told me, a good and come on and maybe to ban of pay the Juma de Mother Secretary crowd. Mammy to Tommy. Oh, Meda one Cofitela, Sammy Bia Sawati. Said there be a movie Ghana for any DLFM for any. Now, some idea, then I offer Eddie Nabranca Bemi Yapa because Metimon can.
na anigye paa ba mu na moni adwuma mobo right Mate Tommy yeah that say to me and fa call be making kind Facebook messages kakra aba and pay immense patience as a good morning Hitman was spoken by Inshiraba Sami B and Kofi Taylor. It's time for Ghanaians to change their mind. A country called Ghana. God bless you all. Kofi yeah what Inshira the William Inshira. Asoma Inshira kind nia kola nia kola ba kono ni okasa yansa na last person week ka say onzo kan bibi say nsuo to aka nkomba ye be sere mpinifo sa de enu ame ho kire me pa me di traffic mu fiti yi banyard ekwa ablekuma enye se emuda ho atise tare na cars ni moving akanka me do fie na about 12 enu am do fie na about 12 ekobo I was so sorry bedroom. I bought 3:30 to 4 I was saying sorry bedroom. I think say eno be a topic for another day. Entino oh say I am one sem crowd and we need to hit on that one. No you be kwa pro na ya pay visuals ne adana ma attach any programs director be doing come on and one day on the morning show yes our listeners will be our reporters yes and from their various communities ofra na femfonia ekoso ho no no wankasa fa mobile phone na fe video wo kwan a wo so wo mpatam no just send us the video na wankasa report no Fabra on the morning show we'll do that Hitman who be here because this estate developers me ho no estate on mu side no kwan ni mu nyina yiri untimi nko It's American say we no. See, I can't say about address this issue. Me the way send am who see farm and they won't farm. You too one am. Any answer your boy sorry na ye cost am ye hold on inconveniences am for them. Na ye hu say be can afa. Yes. You be too one am. Insira ye be da etiefo nyina ase. Enura de nyame nko a. Ezuobo akasebo enura de me ho kire me papa. Kama. Me ba adwuma nyina manikum. Manikum bone ben. Ebe. Ma ye bone se me ba se me ye Ghana ni ana. Ebe. Koyo ya ko bra ko bra yen fan na se e ma ye tifo no so ma kan ye ofiti anopa no nsia bepem sa amre no enye obia na nya ne sa nanso DLFM dia ye tifo ni nsia fom tie na o mo ase na ye fitire ye mponyankopon se o hira ya o ma ye hira no emu bia dodo na nkwa ye na tifo no no nyo mo kese e ma ye na ye besere mpanifo no keka mefu na kama dampan de ye kan nyina no o ma ne ye ya o mutemu bi ana mon kan mo hya no so se eye dan a o mo soso wo asefo mu do o mo akiri mo begidi mo betwa sa na ato nanso eye dan a mo bewo wa mo mabewo o mo so ba be fa sa te bia na mu bi nti o mo we ofo nsa na mo hwe mo so mo nsa de me kan no and awoda ne de wa ni tua me wo fa asefo ne de o hawi a nti DJ o mabobra pa nti first one no e call de ma me wo fa se ne dinde Wendy Ewura Abena Wendy Ewura Abena wotema ECG warehouse ho no na wo ye adwuma na muti ankama anafi eye nana muti ankama ewo Himan Prisia Himan na matren konyo ho no na wo ye adwuma ene wo se yemfa awoda kese emfama Wendy Ewura Abena a ono wotema ECG warehouse ho no wo ye adwuma we firi nana muti nana muti ankama Prisia Himan na matren konyo ho no wo ye adwuma nti ahofe ya mishraw na ma ene woda no enye soronko na de pebia wasase we so Nyankopon chicha oma ebi enso oso na de di ho no so ekodi ama Inspector Dora Opon na Inspector Dora Opon no we every attack ofi and if Lawrence on see adwuma o Justice Justice FM ana no we every Justice o ye adwuma o RFM Kumase no se emfa oda kese emfa ma Inspector Dora Opon Inspector Dora Opon mama nyame nhira na na wa ode no twere ampanyankopon onye okese na ompagya ofra do mu kwado mama onda we na nya soronko na de pa bia wasase we so se de hu Israel man mobo no yi omufiri nkwaso nyankopon e ma woda we nya soronko na o man nhire bia wasase we so no onye okese pa na onhwe wo so information happy birthday go as you Inspector Dora Opon we free ata Kofi Lawrence and afin so eye Inshiraba Justice o mo adwuma o RFM Kumase na mo se emfa birthday mam Samsona Madam Lydia Yeboa
Madam Lydia Yeboa ewo Fuase Kokopen na oye fashion designer ne we free osai kwaku Kesbin TV ho no ye adwuma ina o se yemfa woda kese pa e ma ono a ne nua ba na de nyina Madam Lydia Yeboa ono no wo Fuase Kokopen oye fashion designer yen sister Madam Lydia Yeboa eye fashion designer pam tade ne sa no wo fe enti osai kwaku oye adwuma o Kesbin TV na o se yemfa happy birthday su ko informant yakopon tena de mfa nhye no na minua ba wonye ne kese pa empija no emfa ni fratomo enko atomo na black obla laso ani free ne aye boss de den ede se kwame papa bi na se kwame papa bi echiremu a ne nua ba ne den ede amatina na amatina ete Amsterdam ahonom no wo sisi nti wo chiremu a twide mpo nyankopon a yes kwame papa bi ase nua ba na mkacho ne nua ba no ne den ano da so no yes amatina ne ho ofe papa ne ho ofe pa enti maybe sa no se onwale de ase de aye no on frɛ Hitman kwajo traso why traso ye breti traso kwajo traso enti awoda we no ekodi ama ye nua ba amatina wo Amsterdam we efre wo bra ne den ede Mr. Senior say Kwame papa bi e do se enkan chiro so do yi pa opawasem papa ni sente ne afi ba kwa beto wa fie su twede yampo yankopon okonhyira so nkukuam asem nyina no ompegyaw onhyira okukuam manipia bonten na wiase nyina hunu say ye wo amatina na twede yampo yankopon ehyira wo saa no say ye oyi Israel mafiri nkuaso ma atamfo sa wono ma oka omugu poko mu no yankopon ka watamfo fangu subunu mu no ma winhyira no MP ne wiase nyina hu okasiye right way free Zilla Jan ho say happy birthday and command Joyce Boatina war Victory Presby frafraha happy birthday and confirm our precious prestigious ladies way free Zilla Jan ho was one happy birthday. Well, thank you so much for being part of the show, and it's a brand new one from Nautica. We are known for first time airplay on DLFM 106.9. So a brand new one from Nautica for crowd what you didn't say. Treme first time airplay on DLFM. And this a real thing. And this a true love story. Free the spirit and feel the vibe. See what up on your door when you appear. The pen I hope me jump to me team me friend phone ringing and so the pen I hope Okoya check all the brama dear penama to can sell Sabeka 106.9. If you free me teen is you want drinking the well, thank you so much for being part of the show. Mini Bill. A very good act of being a good guest. There's no one to say goodbye. So like I say, come on production team now. Executive producer, Shaba Kojo Sami B, DJ Mario, Kofi Taylor, Samuel Kojo Akwazigibi, Silver Lady, Team Nina, from Hitman. Good morning, and enjoy the rest of our programs. Life, cheer me down,